ndyangu hi mina ni nga ta va ni fambisa ntirho loyi ka siku ra namuntlha ni amukela munhu un'wana na un'wana loyi a nga kona eka siku ra namuntlha ni tlhela ni amukela na hinkwavo lava nga yingisela va ri emakaya n'wina mi nga kona la ndzeni ka tende na n'wina mi nga le makaya hi tirhisa #XMA17 ku va hi twisisa leswaku hi swin'we eka Twitter na le ka social media platforms hinkwato ni tshemba hi ta famba kahle na swi tiva swa ku va kona lava munghana lonene yi nga khomeki kahle kumbe yi nga khomi na katsongo. So I'll speak in Tsonga most of the time. You are seated next to someone who possibly knows the language. When something skips you, and then she will explain or he will explain to you. All right? Are we all happy? Lawa imasagwati kumbe intiro wa ku xixima tinqambi ta hina leti ti rhandzaka swinene. Lava kumbe xana va nga mabulandlela loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri bya Xitsonga. I nkarhi wa ku tlhela hi xixima no amukela kahle no swi tiva ku ri hawa swa mundzuku swi tshamisekile because without this event it would mean tomorrow would not happen. Se naswona a hi swi beleni mavoko. Vayingiseri hinkwenu ni tlhela ni mi tsundzuxa hi vulavula kahle hi karhi hi tirhisa #XMA17 ku tiyisisa leswaku leswi mi swi twaka na leswi mi nga ta mi swi vona hi ku hi tiyisisa leswaku mi kota ku hi vona hi na n'wina mi nga kona emakaya. Se na n'wina mi nga kona la no attendeni a hi tekeni swifaniso hi karhi hi posta hi tirhisa #XMA17. Varhandziwa mi swi tivaka kahle ku xin'wana na xin'wana xi na n'winyi ku hava lexi nga lo jitema hi matilweni xi nga ri na lomu xi humaka kona na laha hi nga koho ku na vinyi. Se ku ri hi tiyisisa leswaku va swi tiva no hi amukela a hi amukeleni exitejini hosi Mhlaba ku ta va ta hi amukela ximfumo. A hi va beleni mavoko hi yima na hi milenge. Let's all stand ku amukela hosi ya hina. Vavenda va ta ku kharilube. Inkomo a yi tshameni hansi. Eka mufambisi wa ntirho, eka vafundhisi hinkwavo lava nga kona haleni, eka vatirhi ni vatirheli va xitichi xa Munghana Lonene ku ya hi swiyimo swa n'wehe, eka MEC Bioscope Makamu, eka MEC Thabo Mkoni, eka meyara wa hina wa Tzaneen ni lava va teke na vona, eka hinkwerhu lava hi nga koho haleni ndra mperisa. I siku ro xonga swinene loko ku lonciwa eti award leti a hi ri Country Lodge hi langutele siku leri namuntlha ri fikile ku ta nandzika swinene. Hi ku languta kunene wa kota ku swi twisisa swa ku ma yi vona ni mpfula yi yimile mi nga ni vutisi ku ri yi yime njhani mara yi ta tlhela yina. Exihundla xa koho loko ta xi tiva ku ri yime njhani mi ta ni kuma kwalana ni ta va ni tshame ko ni ta mi hlamusela. So a hi un'wana na un'wanyana loyi a nga haleni a titwa amukelekile la ka tiko ra ka Nkuna a yi ngheni sweswi mi nga chavi. Twanani mi amukelekile ntirho lowu hi ta ku tirheni lana a hi wu tirheni swin'we hi nyiketana hi vona ku swilo swa hina swa xonga ngopfungopfu eka la tinqambi ta hina leti namuntlha ti ta ku xiximiweni hi masagwati yo karhi. Ha tinyungubyisa hi n'wehe la ka tiko ra ka Nkuna hi ku twe vunanga lebyo xonga a va hembi vunanga i vutomi. Inkomu. Mutshunguri, mutisi wa kurhula, mahlo ka lava nga voniku, u khumbeka u nga khomanga. na hi minkarhi ya COVID-19 a ri yena munghana a ri wun'we loyi a kotaka ku ku vukala. Ntunguru wun'we lowu pfumalaka nsawutiso. Vunanga a byi yimi ku fana na mbilu.
byi ba byi ya emahlweni byi ente ku fana na bass guitar no twala embilwini ku fana na saxophone. lembe leri tlangela vunanga lebyi hanyisaka ni lava va hi phamelaka byona. Ha mi amukela eka 17th Xitsonga Music Awards. Vunanga i vutomi. So for those of you who did not hear what he said, bami amkerini, which means you will see a lot of us. Eka n'wina mi nga ri ki Vatsonga, swi tiveni ku we are loud, we are bright, and we celebrate everything. Xin'wana na xin'wana xa tlangeriwa ka Matsonga. Ku huma n'wana ndlwini, ku tekiwa, ku vuya, hinkwaswo ha swi tlangela. A ku na lexi hi nga tlangeliki. Loko a vuya ni ho khensa ku hi ta tlhe hi kuma yin'wana mali. A tekiwa nakambe ha khensa mkon'wana u hi hanyerile wa tiva yena mahlweni hi hanyela ya mahlweni hi hanyela i to hi fela kunene vangiseriwa Munghana Lonene FM hi ndlela yaleyo tanihileswi va nga hi amukela hi va khensa swinene vinyi va misava hosi Mhlaba ka nkarhi wa sweswi a hi amukeleni mufambisi wa xiyenge xa vunavetisi la ka Munghana Lonene FM kumbe sani ka SABC Limpopo Manrudzani Mashamba va beleni mavoko loko va karhi va ta stagini va ta tivisa vayeni va hina lava hi nga na vona eka siku ra namuntlha. Xihoxo xi endle hi muhaxi. Kahle ni la ku tivisa boss ya me. Boss ya me. Ka nkarhi wa sweswi. I Man Rose. Hi swo? Boss. Boss wa phela na ncintani boss ya me. Kasi mi swi tekise ku yini na? Boss ya me. A hi va amukeleni se Rose Chabalala. Amfane mi ri tshike ri fika laha ka Rosa wa mina. Okay, ni khensile aka vafambisi va ntirho vo saseka Khensani Nyango na Mafosi Tribe by Force ku va ni nyikiwe nkarhi wa ku va ni amukela na ku tivisa vuendzi bya hina byo saseka eka madyambu yo saseka. Ni pfumelele ni rhanga hi ku va ni tekela enhlokweni va vukosi hosi Mhlaba ku va hi rhurerile ni ya aka meyara va Greater Tzaneen Municipality ni ya aka va MEC va hina manana Nkakaring ra Khwale kusuka kwala xifundzeni xa hina xa Limpopo i MEC wa Public Works. Ni tlhela nakambe ni amukela MEC wa ndzawulo ya rihanyo a xifundzeni xa Mpumalanga manana Sasekani Manzini lava va nghenaka va tshamaka i MEC wa agriculture vurimi tatana Thabo Mukoni va beleni mavoko ni vo va ha ku nghena. MEC Bioscope Makamu i MEC va Coxta na vona va kona exikarhi ka hina. MEC lava na vona va bela mavoko MEC Rogers Munama va Lided hi sungula ku va na vona ka ntirho wa hina wa Munghana Lonene se swi beliwa mavoko na sweswo. MEC va Arts and Culture manana na Lady Sibanda Kekani se ni pfumeleleni ni hundza ni amukela meyara va Greater Giyani lava va nga kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ku khomela meyara i councillor MR Mashale nakambe na meyara wa Collins Chavani senior aka tiboso ya mina ni pfumeleleni ni amukela ni kombisa vukona bya boso ya mina ni nga ta ka ni nga holi tatana Tebogo Magubane programs manager ka Munghana Lonene ni sungula kaya business manager wa SABC Limpopo Khombo tatana Madikana Machila mo i boss ya boss ku ti boss la
mara hi leto hlupha. Head of radio PBS hi yo boso ya hi ka radio le ixikhulu tatana Siphelele tatana Imeste Siphelele Scaso Manana Chiche Mazoka head of stakeholder kunana lavakulu kwele Limpopo tatana Upa Mamabulo na vo mga va bela mavoko loko mga khomanga nchumu head of marketing Sibusiso Gumbi ni pfumeleleni ku ri ni nga oni hi ku hitele la ni ya aka vaseketeri va hina va swa timali va Greater Tzaneen municipality council ya masipala na n'wina hi khensa vukona bya n'wina nakambe ni ya aka Professor Hlati na vona hi van'wani va nga hi seketela hi swa timali va National Heritage Council na n'wina ha mi vona vukona bya n'wina ni pfumeleleni ni ku hambileswi ni nga ri ki pro-politician ni nga muhaxi ni ku all protocol observed ni beleni mavoko ni la ku va politician inkomu vafambisi va ntirho Rosa va vula mina Rosa yo Rosa wa mina Sena muta moteka na Rosa yo Rosa wa mina Ega Rosa kutanu wanyinde yo Rosa wa mina Namulama Rosa wa mina yo Rosa wa mina Nakono visingala mtahangalaka yo Rosa wa mina Sesi Roseman Sibela kamera ya leyi lava me amen vazalwana khensa swinene Sesi Rose ku va va hi pfunele ku amukela vayeni va hina lava nga kona eka siku ra namuntlha hi tlhela hi amukela na hosi N'wamitwa Khabaluve hi ba Mkulungwane loko hi ku Khabaluve hi tlhela hi amukela na hosi Majeje Khabaluve. Oh, let me teach you quickly, right? Loko hi ba Nkulungwane miri heri, say it, heri, 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 you see, ni belen mavoko ka. So next time I'm sure you'll be joining in. Hinkwerhu ka hina lava hingo a hi nga swi kota hi swona. Hi tlhela hi amukela nakambe Sesi Rose. Mi swi tivaka ku ri a hi nge nanguti mahlweni hi nga si languta kahle ndzhaku. Ku na xiyenge xin'wana lexi va lavaka ku xi lunghisa ka nkarhi wa sweswi naswona swo lava vona vinyi. Sa hi va beleni mavoko loko va karhi va tlhela la xitejini. Ma tiva risimu leriya ra Sesi Rose hi nkarhi wa kona dokodela Thomas Chauke loko va ri humesa un'wana na un'wana la ku va Rose. Hi ku u la ku va Rosa wa munhu a wu lava munhu na wena hawa mara miri ya khensani ra ni fanela. Inkomu vayingiseri va hina na vuendzi bya hina byo saseka eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nga rivali phela ni muhaxi mi ta tsundzuka lembe leri nga hundza hi ve na wona masagwadi lawa kambe hikokwalaho ka ntungu lowu a wu ri kona wa COVID-19 hi wu endle hi ndlela ya ximanguva lama ya technology leswi hi swi vitanaka virtually kambe hambi swi ri tano hi vone swi fanerile ku eka madyambu ya siku ra namuntlha hi katsakanya masagwadi xiphemu xin'wana xa masagwadi ya lembe leri nga hundza leyi a hi vitana Xmas 16 eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ya xixima lava landzelaka tanihi xitichi lexi hlayisaka rixaka ra Vatsonga Machangani. Vuyimbeleri hi xin'wana xiphemu lexikulu xa ku hi pfuneta ku hlayisa mfuwo na ndhavuko wa hina. Ni pfumeleleni ni vitana lava landzelaka ku va va ta la xitejini ku ta kuma masagwadi ya vona. Hi ya tsundzuka SW Skandule i sagwadi ra lava va nga hundza emisaveni. Nakambe ku na Sandlen Chabalala ho fana xivongo hi tivani
living legend, General Muska, living legend, na HW Makhubele, hala papa mehe. HW Makhubele, nguna ngambitana, mingata halene na mindyangu, ya lava va xiximiwaka ku fana na lava va nga hundza emisaveni va ka SW Scandule. SW Scandule va monmorio mngosolu mento bulona vo tana na stage mi ta kuma leswi nga mfanela va beleni mavoko ni ya mi vitana hi order leyi a hi twananeni ni ya mi vitana hi order leyi landzelaka. Okay, ndyangu wa ka tatana SW Scandule lava hi va xiximaka va nga hundza emisaveni mi nga ta haleni mahlweni ku va mi ta kuma xitsundzuxo lexi mi nga ta tshama mi ri na xona eka vutomi bya n'wina hinkwabyo mi tshama mi tsundzuka mintirho ya vona leyo saseka leyi va yi endleke. Okay, sagwadi leri landzelaka ri kongoma eka Sandlen Chabalala, living legend, lava va nga duma hi risimu leriya ra biya ehari va dumisini leriya ra biya letin'wana ti yo landzelela kambe leri ra biya hi ro ri nga va endla munhu. Kushuma zonke izizwe. Hayi, ukughiya kwakho ujabulisa zonke izinhlanga. Leri landzelaka sagwadi ri kongoma eka legend 50 General Muska jaha ro duma hi ku nghunyuta lava humaka bush va swi tiva a hi swi beleni mavoko. Okay, radio a yi miyeli a swi pfumeleriwi ka radio ku va na pause nandzu lowukulu. Ro hetelela eka masagwadi lama hi nga va na vona virtually hi lembe ra 2021 Xmas 16 leyi hi nga yi endla virtually ri kongoma eka HW Makhubele. Vo tala a va swi tivi ku HW yi yimele yini i Nhlengani William Makhubele. Vona va xiximiwa hi sagwadi ra lifetime achievement. Mr. Mamavulo Makhubele is my maiden surname. Okay, you can see the swinene. Leswo bomba ntekele vona baba, vona ni va fake na madglass. Vona vela ku majashi xirami siku tsetse. Ntekele vona va bana hi kepisi va bazela hi tinopisi. Ai beleni va wini va hina va lembe leri ri nga hundza ni vula ra masagwadi. Impela HW va hi dyondzisa swo tala ku cina, ku yimbelela, ku bomba. Se Sandlen va hi dyondzisa ku munhu wa biya
zilonga nga fani na amuba swi tshamisekile ina a va khensa hinkwavo a hi va beleni mavoko nakambe kun'wana na kun'wana laha hi fambaka kona ku fanele ku va na murhangeri naswona hi minkarhi yo tala u lava murhangeri kumbe un'wana na un'wana u navela murhangeri loyi a nga ta va xikombiso xa kahle no ku lava ku kula na van'wana lava nga hansi ka yena se va kona lava va hi rhangelaka naswona loko u rhangela xitichi leswi nga swinharhu swi vulavulaka tindzimi tinharhu to hambana va tlhela va tiyisisa leswaku kumbexani na maendlelo ya vona a ya fani swi lava u tiyile nyana SABC Limpopo Combo business manager va swi endla kahle ngopfu loko muka a hi yeneni Venda va ya loko muka a hi yeneni Giyani va tsutsuma kunene loko muka a hi yeneni Polokwane nakona va ya a hi va amukeleni Meste Madikana Machila Abshen. Repere. I can sustain. Ladies and gentlemen, I think I need to put out a disclaimer before I go too far. The first one is that I ask that tonight I don't speak for two reasons. One, we are launching a music festival. It's an award ceremony. We're supposed to be dancing. So I said I'm going to dance, and then Gondwan promised me that he's going to be here. He's not here, so it means I'm not dancing tonight. Two, I promised that if I'm going to be speaking, then the only speech that I need to be making is that which will acknowledge each and every single person in this hall. And they said no. There's over 350 people here. You'll take the entire evening. So I'll try to be as short as I possibly can. I think I'll start first with Ondabe Sita Betu, traditional leadership, Hosim Klaba. Thank you so much for welcoming us. Obo Hosim Wamitwa, Hosim Ajeje, our landlord, His Worship, the Honorable the Mayor. Thank you so much for hosting us here in Zanin. To our sponsors, all the different sponsors that came on board to support this project, thank you so much. I'll try, Honorable MECs, to acknowledge all of you. If there is any MEC that walked in that we did not see, I apologize. MEC Makamu, MEC Mukoni, MEC Sbantakikana, MEC Munama, Menka Karen Rahwali, thank you so much for coming. I think if there's one thing, ladies and gentlemen, that I would love for us to just take a moment, pause and clap for, is the fact that since we've launched this project 17 years ago, this is the first time that we're hosting more MECs, more government officials as a sign of appreciation to the SABC. I'd also go down and acknowledge some of my colleagues. I know Tim Ghana always brags about having bosses, so I think tonight is my time also to brag that I also have a boss. Because when I walk around here, everyone thinks I'm the big boss, but I'm not. So thank you so much, sir, for coming down to Limpopo tonight. Thank you so much to Ntate Upama Mabulo, who's our regional operations manager. This is the man who's taking care of Limpopo. Ntate Sbusiso Gumbi. Sbusiso Gumbi is our head marketing for all the 19 SABC radio stations. And I'll make a comment about why this man is so important. Different councillors present here, different mayors present here. Ladies and gentlemen, I would love to appreciate all of you. There's three things that I wanted to talk to tonight. The first one, like I said, was to appreciate everyone who's here. The second was to appreciate our musicians. And we made a direct call to the different music stakeholders to come here. I saw Ntate Mnamodi Dodo from Imprise here. We've invited different collection societies. We've also invited people from different recording labels. And the aim was that we want to show the amount of work, the amount of impact that the SABC is doing when it comes to playing South African music and promoting South African music. So we really, really appreciate you. Please don't exploit our artists. Love them. Save them from the horrible exploitation that is there. The second word of appreciation, I think, goes to my team. Ntate Magwan, Sis Rose, Sis Ruzani. I'm not sure where she's seated. The SABC Mongana Lonene family. It's been 2 years that we've never had to meet like this, and today we are seeing it.
Thank you so much, guys. A massive round of applause to each and every one of you. This one is the last thing that I'm going to do because I'm not going to dance, so I'm going to make sure it's worthwhile. We've got a number of sponsors, and we've asked our principal to acknowledge them one by one if needs be. But if there is some very brilliant people, Honorable MEC Mkone, that we don't really get to see on a daily basis, is the guys that sing Bunanga Hibutomi. When we met on the 26th of August, we said, we present to you the Tsonga Music Awards. Please come, Tsonga, come and partner with us. So tonight, I'm going to introduce to you a very powerful performance by two Mongana Lonene FM presenters, who, when we said this year we're launching this project on the ground, and they said we'll put together a song. So I'm gonna call on stage. Where is Mchangan? Are you ready for Mchangan? Where is Mafos? Ladies and gentlemen, Bunanga Hibuto. Ingo. Sabeni konga bora njani na kore abavuyimbeleri chenza mara lam sabeni konga bora njani na kore abavunango se kesa tentambe minga nika vuyimbeleri bebela mando hure Bonanga ibutomi manane loko itsakeli zanjenisa Gome zai chavelela Bonanga ibutomi manane Amitangwini zai chinisa Bonanga ibutomi Kasi amkosini zai chavelela Bonanga ibutomi manane Ure mungana lonene Yimiti salama sakwate Yabunanga za Tsonga Teka Kufana na mbewu mbera loke hasha tsamete wa kombeta tendela leti nane emapula tela makombandele kare ba kombeta lesolo kona lokare kena tsa nova bona tsanga ona loko bona e ba kombeta ndela yimisane maboka ya tsane bona hinkwenu kobare rando masagwadi ya kushishima hinkwala va tirhaka swinene a hi tirhi majavi va kombeta swilo swinene kufana na mbangu hi aka hi kombeta tindlela tinene hasha Hi, yay! Teka. Nukula msabe nukunga bora njani na kuri abavuyimbeleri Mara la msabe nukunga bora njani na kuri abavunango Sekeza tentambe minga nika vuyimbeleri bebela mando Hure!
yingisela masagwadi ya vunanga bya Xitsongo. Inkomu. Ay ba belen maboko. Leri hi rona risimu ra Masagwati ya Xmas 17. That's our theme song. Yes, beautiful, right? Ikomela ku bela Mr. Majikana maboko ba xave hembe. Beautiful, beautiful. Mafosa nga kota so yimbelela ntsena. Wa humelerisa nongonoko gongomela la ka Munghana Lonene FM. Swa tikhamera i swakwe. Swin'wana swi kotaka i ku fambisa mitirho. In'wana loyi a nga ta va fambisana mina eka siku ra namuntlha but Mafosi a va ti va ta mi vona kahle mpfukini. Hi pfukini njhani sesi Kensi? Mpfukini. Yes. Awa chikani. Oh, seri. Ina. Movha mi ya yimanyana hala ya. Hayi kwala no. Hala. Okay. Hala hi le ka mina hala. Inkomu. Vanhu lava hi va mina, vanhu va mina lava. Ayi swona? Yes. I khensa swinene ku amukeriwa na marito lawa mi hi khomela wona Mr. Majikana. Ina, mi yo rivala 5% ya mina lembe leri taka Matima. Hi mi rhandza njhani? Vayingiseri va Munghana Lonene FM ni tshemba leswaku ma haya mahlweni mi karhi mi tweeta mi tirhisa XMA17 na n'wina mi nga kona la tendeni a yeni mahlweni hi endla tano. Xin'wana lexi kumbexani xi nga kona i ku Masagwati ya nge vi kona handle ka nseketelo wa vanhu vayingiseri va hina, tinqambi ta hina, varhangeri va hina, vahaxi va hina na lava hi seketelaka hi tlhelo ra swa macheleni. Van'wana lava faneke va hi nyika hungu ro hi seketela a hi va amukeleni hi ku va bela mavoko eka siku ra namuntlha. Va huma ka National Heritage Council hi vona CEO Dr. Rukwareni. Perile, Menjani. It's indeed a pleasure for us as National Heritage Council to be invited to speak in this august occasion. Let me start by acknowledging Vaneva Mavu, Mahosi, who are here, the MECs who are here, the mayor who are here, the councillors, the Wawenene who invited us, and all ladies and gentlemen. For us as National Heritage Council, everything that has to do with heritage, culture, indigenous knowledge promotion, it's our space. And whenever this is promoted, we feel an obligation to be part of it. For this one particular, the Tsonga Music Awards, it's a very special honor for NHC because in our culture they say, "Vavusai divusa," meaning that you only help those who are helping themselves. And if you look at the Tsonga music, it's one of the most resilient music, traditional music. And I'm not just saying this because they are likely to give me lunch here. I'm saying this because I can explain to you why. In the olden days, during the times of the Tsonga music pioneers, the likes of Dr. Thomas Chauke and Shinyori Sisters and others, people didn't really know what type of music they were playing. And they almost tried to defocus them by asking them, is this Mbatanga? Is this Umkashio? Is that Skatamia? Etc., etc. But they didn't entertain those questions. They just proceeded and say, we will continue to sing and you will see how you classify it. And they went on in their own unique way because they knew who they were playing for. They were playing for the people of this region. And it did not matter
what it was classified as. The second wave that proved that this Tsonga music is very resilient. There came a second wave of musicians who had links to this area. Very powerful people like the likes of Hot Sticks, Pet Shange, Bochiko Twala, playing very powerful music and taking from the same Tsonga music pool. But still, that did not kill the music. It went on and on because it kept on reinventing itself. Then came even the third wave, where people didn't even know where the township and the rural areas were flooded with the disco music. The likes of Womesi Pakela were there, and all those very powerful people. But still, it could not kill the Tsonga music, because our favorite son, Paul Ndlovu, stepped in during that phase. And he played something that was Tsonga, but they still could not define it. And he still went on through the footsteps of Dr. Chauke to say, it does not matter what you classify my music as. I'm going to play it because I know who I'm playing it for. And they ended up saying, maybe it's disco, but it is not township disco. Maybe it's Tsonga disco, maybe it's Shangaan disco, maybe it's Limpopo disco, but he went on. And again, that wave of attack on the Tsonga music didn't end there. There were these Kwaitos coming in and they're still eating to the same pool. That's where then you get your favorite son, the lion, Penny Penny, coming in to step forward to say, I'm not going to allow the Tsonga music to be eaten away. He came in with his own brand. Again, they tried to define it. Is this Tsonga Kwaito? Is this what? He didn't care. He soldiered on. Okay, I need some water and whiskey maybe. And he defended the plight of the Tsonga music. And that is why even today, if you look at the last people who were playing here, you should have put double thought. If you look at the performance that was happening here, there was an element of traditional, you could almost say there's an element of rap, there's an element of house, because that is how this music of Tsonga keep on resuscitating, and it's in your face, and it keeps on reinventing itself. Jesus, I almost got carried. Thank you very much, and bye-bye. Ai va bele ni mavoko ni karhi ni ku riperile eka hinkwenu n'wana mi yingiselaka mi ri emakaya na n'wina mi nga la aholweni. Mina ni jara mhlengwe mafosi try by force. Inga ku ni ta lava mati na mina ku nga ri khale, inga ku ni ta madinga mati lamawani. Loko u ri akaya u ri ku yingiseleni ku nga ri kaya ntsena, kambe na wona u nga lawani wa swi kota ku xuta swithombe ivi u tirhisa hashtag leyi landzelaka, i ku hashtag XMA17 ku fana na lava landzelaka va nga tweeta va ri emakaya. Ni vona Rodney wa le Jimmy Jones a ku sponono i mbale kahle mativa mara na mina va vula mina na mina va ni tsarini va vula mina na mina va ni tsarini kwalaho va te sponono na mafosi so noka ni nga la ku ti hlaya me. Oh, okay. All right. Ni vona un'wanyana muyingiseri a nga kombisa ku va a ri ku yingiseleni kumbexana a ri ku yingiseleni eka Twitter a Twitter hi ndlela leyo. Ni vona i tlhati ngetangeta lona a ku vunanga i vutomi is playing live on Gala Dinner, ivi a ku performance ya matimba swinene hi swibela mandlaka swinene. Kasi un'wanyana a nga Twitter emalungu nga ri Humphrey Mathebula a ku hashtag XMA17 swa namba leswi humelelaka le ka Gala Dinner a nga hembi swi le ku nambeni shem a ho swibelanyana na mavoko. N'wina mi nga kona laha swa mi nambela hi kunene mo amen hallelujah. Lava va nga yimbelela risimu leriya a hi mafosi ntsena, ku na Mchangani, ku na Abel Chauke na Mandri. Hi kombela va yima hi milenge mi kota ku va vona. Abel Chauke hi lava va humelela ku ya lava ku mbala hembe ya ku saseka. Ina Mchangani hi loyi. All right. Mina hi mina loyi. Ina Mandri
Hello? All right. Hi khensa swinene swi twala kahle leswi va nga swi endla i music wa kahle swinene. Xin'wana lexi hi xi rhandzaka hi timhaka ta vunanga kumbe hi tiyisisa leswaku ku na masagwati yo fana na lawa yo tiyisisa leswaku tinqambi ta hina ti ya mahlweni ti karhi ti yimbelela i ku ringeta ku sirhelela ririmi leriwa. We want to protect our language and preserve it for our children's grandchildren so they can know and speak it very well. Hi ku minkarhini ya sweswiwa hina xiphiqo xa ku a va swi koti ku vulavula xilungu kahle mara na Xitsonga va xi tivinyana kahle. Se a wa ha swi tivi swa ku vo va wela kwini. Se loko hi karhi hi endla leswiwa hi la ku tiyisisa swa ku tinqambi ta hina ti ya mahlweni ti yimbelela hikuva hi va kombisa ku ha swi vona no swi twa no swi tsakela swinene leswi va swi endlaka. Xin'wana xi tsakisaka hi vuyimbeleri i ku a swi na mhaka ku u le kwini kumbe ku humelela yini hi wena. Risimu hambi u nga swi twi ku va ri yini ra ba ri bisa swin'wana swa mhlolo i tlhela i cina i nga swi tivi swa ku va rhuketela wehe kwalaho. Ene a swi na mhaka hi ku swa ku nandzikela. Un'wana u tshama a vula marito lawa a ku loko u nga si twa nchumu u tsakela mpfumawulo. Kambe loko se u fikele hi swin'wana i twisisa marito ya risimu. I'll explain that later. Seka nkarhi wa sweswi hambiloko hi karhi hi swi tiva ku ri head of PBS Tatana Siphelele Siqaso. Hi swona? Ha bona. Hey, ni beleni mavoko man. Wa swi imagine? Boss ya we. U nga yi vuli kahle a wu nge holi n'hweti yaleyo. A hi va beleni mavoko loko va karhi va ta stage eka siku ra namuntlha. Na swi tiva swa ku hambi va nga swi twi va swi twisisa ku ku hluvukile ka Z. Hayi, ukukhiya kwakho ujabulisa zonke izinhlaka. My dancing doctor brought my own water. It already has the double tot of something. Tonight, ladies and gentlemen, is a celebration. Tonight is the sowing of a seed that would ensure that we strengthen ourselves as a nation that prides itself to the beauty of our culture. We are gathered here not only to come and witness the beauty, the extraordinary talent, and the importance of the Tsonga culture in the South African radio landscape. We are also here to lay a foundation for a lasting legacy of a culture, of a language, a people, and a rooted spirit that should never die. It is very important to celebrate ourselves before others celebrate us. We need again to honor ourselves before they honor us, as their sense of honoring and celebrating us has traces of exploitation. Let us bridge the gap for future generations. Let us show them that we are a people that is willing to learn, teach, and ensure the survival of our languages. We are not a one-day heritage celebration nation, but we are a daily dignified and dedicated dignitaries who are aware of who we are and what we stand for. Our heritage is breathing through the stories and music that our grandparents shared with us under the trees, by candlelight, or hurdled around the fires. And that is what tonight is about. The preservation of the pureness of this very talent that we are blessed to witness. The mandate of the SABC entails the development of the music industry. And the Munganalo Nene FM team has taken this a step further with these awards, especially under the theme, Music is Life. Ladies and gentlemen, I do not want to talk about the SABC mandate or the superpowers of radio. I just want to highlight the appreciation of our languages and culture. I want to talk about the sustainability of these very awards and the Tsonga music industry going global. It has already. To this end, it is then very important for me to say that we cannot do this work alone, MECs, as the SABC. We need
each and every one of you. At this present moment and point in time, if you don't remember anything that I was trying to say while I'm standing here, I need everybody to remember one thing. I stood here and I said thank you to everyone who's in our corner. The Greater Tzaneen Municipality, the National Heritage Council, my dancing doctor, Dr. Professor Hlati. I didn't see you, Dr. my professor. Thank you very much. Standard Bank Limpopo. Thank you for the water that has a double tot of something. Limpopo Sports, Arts and Culture. I love you all, and I will leave it there. I'm also hoping that next year when I'm reading this list, it will take me 2 minutes, because that would mean that there is money in our bank account to make sure that we give something to people. As I get to my conclusion, I want to assure South Africa and the world that the African language radio station of the South African Broadcasting Corporation will continue to support the local music industry and the preservation of our culture, no matter what. Belani maboko, yeah. The SABC will always strive to support the artist or the musician, as without your music, I'll call you guys, without your music, guys, we would not be here looking this good and enjoying, hopefully, the lovely food that will come later. Having said all of this, ladies and gentlemen, I greet you all. Absheni, Dumelang, Sanbonani, Molweni, Enda. And all protocol is definitely and highly observed. I thank you. Lava nga tiyisisa leswaku masagwati lawa ya va kona I va National Heritage Council, a hi va beleni mavoko. Van'wana lava nga hi seketela I Dr. Hlati, na vona a hi va beleni mavoko. Professor Hlati, xoxo xi endla hi vahaxi, a hi va beleni mavoko na vona. Van'wana lava nga tiyisisa leswaku hinkwaswo leswiwa swa humelela I va Tzaneen Municipality. Hi khensa hi tlhela hi vuyelela. Kujai kuyengeta. Miti phinda mativa. Miti phindela kwala. Plus mi tshame hi vu MEC. Loko mo 1 ni vula milioni. Mativa mtami hi endle vanhu. Van'wana lava kumbexani mi nga lo yingisela ntsena mi nga ri na nkateko na n'wina mi nga la loko mi la ku ti vona so. Vhiki leri taka ka ngula ya vutivi ta va hi ri kona moyeni. Se mi nga ti languta kona. Hundzani la ka tikhamera. Vata mi vona. Ani vuli sweswi mara loko nkarhi wu pfumela. Mo endla ngwa ku mawa swin'wana muruti ntshwareki yawa ivi hi tsutsuma hi ta mkhoma ma swi vona se mi humini ka television hi yo ndlela yaleyo. Ka nkarhi wa sweswi hi la ku twa ku ri muchaviseki khanselara Mulapisani ku nga meyara wala va ri yini loko va karhi va hi seketela. Good evening, Honorable Premier Stanley Chupumatawata, MECs present, Baskop Makamo, Rogers Monama, Thabo Mukoni, and Sasakani Manzini from Mpumalanga, mayors and councillors, SABC leadership, distinguished guests, MLFM listeners all over the country. Good evening once again. My name is Councillor Gerson Mulapisani, the Mayor of Greater Tzaneen Municipality. Let me welcome all of you to the Greater Tzaneen Municipality, the tropical paradise of Limpopo, the food basket of Southern Africa, in our district Mupani. As you visit our municipality, you are welcomed by lush green and breathtaking views of Makhoba's Kloof and the Volksberg mountain range, which I encourage you to visit the Volksberg mountain at some point.
The warmest and the most peaceful people welcome you as you enter our towns and villages. We are united in our diversity as we embrace our different origins. We are home of Hosi Mhlaba, Hosi Mwamitwa, Hosi Shihoko, Khoshi Moboya, Khoshi Sibila, Khoshi Radimake. We are also descendants of Mojaji dynasty and the subjects of the Mama Wolos. We must preserve our cultural and traditional practices for future generations. Music and dance are a conduit through which we can sustain cultural preservation. And the Tsonga Music Festival and the awards in particular serves that purpose with distinction. Through the Tsonga Music Awards and this music festival, traditional African music will continue to grow in leaps and bounds. In addition to the many economic spin-offs, the growth of traditional music and practices are at the center of our decision to partner with SABC. As a council, we are thrilled to partner with SABC to host the Tsonga Music Award for 3 years. I'm confident that this partnership will significantly improve the social and economic conditions of our people and will position our municipality as one of the premier leisure, business, and residential destinations in our region. Hosting an event of this magnitude offers an array of possibilities. Furthermore, this event will provide opportunities and open doors for young people interested in music and broadcasting. In addition to contributing to the development of small, medium, and micro enterprises, our municipality will receive incredible media exposure as a result of this partnership. Musicians, celebrities, and role models will converge in the stadium tomorrow to receive the awards voted by you, the listeners of Mganalonene FM. Please be assured that your safety is guaranteed here in Nkwankwa. To ensure the safety of everyone attending the festival, we have put together a number of security measures. I hope that those who will come here will be vigilant and play an active role in ensuring their own safety and the safety of others as well. Together we can ensure that these awards are a success. You are welcome to Greater Tzaneen Municipality here in Nkwankwa. I thank you. Ke a leboha na cancer. Loreboha. xin'wana lexi hi endlaka ku hi languta no tlhela hi phindaphinda vaseketeri va hina i ku khutaza van'wani ku mi nga ta swimalana sweswo mi nga na swona kumbe leyo tala ngopfu mi nga na yona ha yi amukela ntsena loko mi hi khwenuta mi nga tshami na yona mo ta mi ta xeweta ivi mi hi nyika mali leyiwa mativa mi ta fa mi hi siya ka nkarhi wa sweswi wa n'wina vayingiseri na n'wina mi nga kona la ndlwini leyiwa a hi amukeleni MEC wa Coxstar ku ta a ta hi tivisa xivulavuri xa siku Mr. Bioscope Makamu. Inkomo eka mfambisi wa ntirho Sisi Khensani Nyango eka head of radio. I'm not bound to pronounce it properly because you don't pay my salary. So if I don't pronounce it right, you just know it's because Matabata pays my salary. Head of the radio, Sibusiso, oh no, Spelele Sikaso. The marketing, Sibusise Gumbi. The head of stakeholder, Cheche Mazok.
Regional Operations Manager, Opa Mamabulu. Business Manager, which I always meet, Tate Madigan. Programs Manager, Tebuko Maguvane, Superstar Hero. Kava MEC Lavanga Kona Aleni, MEC Tabum Koni, Ingwana Wade Dan, MEC Rakwale Vana Wakaskororo, MEC Manzini from Pumalanga, MEC Munama is known to you as Rogers. That name we share, but when we are together, it's used by me. His name is Kanyani. Everybody from Skukune is called Ka Sereto. So he's Sereto Ki Kanyani. So that's how we. Eka wosim Sava, Davis Tangwa Mintra, Davis Ita, Nzangwisi, Eka Chairperson ya Provincial House, Wosi Ngobe, Wosi Bungeni, Waboni Naleni, Nibone Nava NHC doctor, together with the team, Mngalo Nene, workers and team and staff, Nte Aleni Kuta, Mtivisa, Loy Anga Yimela Premier Waina, Tatana Chupuste Lima Tabata, MEC Loy Loko, Miloncha, Angari MEC Nkarwalo. So I call yourself very lucky that just when she got in, she became part of Tsonga Music Award. Says Nugget, I must tell you, when it says Sandland here, if she can sing one song of you, I don't know whether I will jumping the protocol. The new release, Niyebuleni. I always sing it every weekend I'm home. I must interpret to my fellow politicians. That song talks to us the most Mayara Wazanin. I'm here to introduce Sesinakedi Sibanda Kekan, who is the MEC for Sports, Arts and Culture, who has just been appointed to the Executive Council. We are here to support you, my sister. This is Tsonga music. I saw you wearing Shbelan. Go and ask Shoma Josie, will tell you it's only people don't know how much it costs. I have seen Tate Munama was looking at his concern and looking at how she has dressed. And I said, you will see the best of dressing in our tradition. The colors that we put, like I look myself here, you can see, it's colors for the night. That is how us as Tsonga people look like. Says Nakedi, come and speak to the audience of this region, the Tsonga Music Award. You saw General Muska here, Skandule. You will learn a lot. You will even learn the language. I know you don't know how to greet now. In no time, you will be greeting in Tsonga because they have got a better way of taking care of you. Let's clap hands and welcome her to the podium. Ako leboge program director, the honorable MECs present here, MEC for Coxstar, MEC Makamu, the MEC for Public Works and Infrastructure, Manana Kakareng Rakhwali, MEC for Agriculture, Food Security, Tatani Tabomkoni, MEC for Lidet, Tatani Rogers Munama, MEC for Health, Manana Manzini, all the way from Mpumalanga to come here and support us, the MEC for Health in Mpumalanga. I was sitting next to her and I was whispering with her to say,
the very same attire that I'm wearing today, and also herself, we brought them here today. And this indeed, we've made a significant impact to the SMMEs of Tzaneen. We've really made an impact also to the GDP of the province and also across the continent, because of course I've heard that we have somebody here who's coming from the sister country. The leadership from Ghana Lonene, FM, SABC, Limpopo, Combo, business manager, Mr. Madina Akamachila, executive mayor of Mopani District Municipality, Councillor Pule Shai, the mayor of Tzaneen Local Municipality, Councillor Mlapisani, all the councillors converged here into this marvelous event, the esteemed musicians and nominees, invited guests, ladies and gentlemen, Ausheni, Liperile, Minjani, Tobela, Program Director, the MEC for Public Works was saying to me, Ilaba Kuchina, your speech mustn't be too long. And unfortunately, MEC Manana Rakhwale, I'm here to represent the Premier who would like to be here with us, but due to other work-related issues, he's not here with us, but he's connected. And indeed, I need to represent him well. Program Director, like what my fellow brother who was here before me, who said this is the home of Hot Sticks Mabuse, this is the home of Chico Twala, this is the home of Polon Dlofu Tafamba Moyen, this is the home of Penny Penny, Aye Papa Penny, the legends, of course, who were able to put the plight of the Tsonga music industry to its greatest heights, and we thank you for that. Program Director, the beauty in this hall is overwhelming. Lisasekile. It has been long since we were able to gather in this large number because of the restrictions which were imposed to contain the coronavirus pandemic. It is indeed remarkable, Program Director, that we are gravitating back to normal. Maybe I should take this opportunity to thank all of you for having made the sacrifices you have made so that we can be able to defeat the pandemic. Hence, we are here today because of your contribution to make sure that you follow the regulations to the latter. Program Director, I want to start off by saluting the management of Ghana Lonene FM and the entire SABC for organizing this important event. The Tsonga Music Award is a beautiful concept. This is a signature event in the event culture of our province. I also know that Tsonga Music Awards resonate beyond the borders of our province, like I've already alluded to. These awards carry national significance. As government, we support this concept without any qualification. We are also delighted to see that the awards enjoy such a huge support from the people of Limpopo. The awards may be called the Tsonga Music Awards, but these awards belong to everyone in this province and beyond.
In fact, I want to commend the artists in this province for embracing our various languages in the expression of their art. And if Master KG was here in this podium, I know for a fact that he was going to say, Wanitwamus, Jerusalem. Program Director, we are indeed in this colorful ceremony to honor and celebrate talent and hard work. We are here to roll out a red carpet for our hardworking and deserving artists. At times, we get criticized for not doing enough to honor and celebrate our musical icons and also our other stars when they are still here with us. And we sometimes get embarrassed, Program Director, because some of our legends are recognized elsewhere in the continent and even internationally without us recognizing them. And this is the very same event where we need to rectify this mistake. The Tsonga Music Festival is about to redress this historical misnomer. We want to be the first to honor and celebrate our local talent. There is no greater honor for any person, whether in literature, music, or sports, than to be honored and to be appreciated at home, home sweet home. A ceremony of this nature is like a fuel that powers our artists to perform even more. From this stage, Program Director, we want to see Tsonga music dominating the national stage. Nothing is impossible where there is hard work and commitment. There is no lack of talent in this province, and we can indeed attest to that. Those who doubt us when we say we are going to dominate the national stage should ask about Shudafazo Musida and our latest beauty queen, Ndavi Nukeri. I know that Tsonga Music Awards have already engraved their place on the national entertainment calendar. I, however, Program Director, wish to challenge you, the management of Mganalonene FM, that together with your team, you must never relent. We must elevate the prestige of this magnificent event beyond an ordinary expectations. Program Director, I have the assurance of the station management that the recipients of these awards can walk tall with the knowledge that their selection process is fair and credible. They can be rest assured that they've gone through the eye of a needle. You are indeed the cream de la cream of not only Tsonga music, but the entire body of South African music. I therefore wish to take this opportunity to congratulate you in advance for your deserved awards. You should know that from now henceforth, you have become not only celebrities, but role models. You are ambassadors of the people's aspirations. Of course, you carry the necessary obligation to take our music and our language beyond the borders of this province. Many will be looking up to you for inspiration and best practice. You should therefore lead a life of inspiration both on and off the stage. We rely on you to send out a message to our aspirant musicians that excellence in the music industry and drugs are not the best cousins. Therefore, the excellence in the music industry is the antithesis of drugs. Through accepting these awards, we have equally accepted a necessary responsibility to spread out the message of discipline and hard work. It is our desire that these awards should serve as a motivation for you to push harder and reach for the sky. And you are the ones, of course,
who are going to make sure that together we push back the scourge of poverty, unemployment, and the inequalities. Ladies and gentlemen, let me not steal the limelight from our deserving stars. This evening is reserved for them and not our long speeches, like our MEC has already said. Let us allow our stars to shine, and I thank you so much. Not forgetting to thank our donors. You have really made an impact to make sure that this event is a success and to make sure that you augment the Department of Sport, Art and Culture. You also augment the Department of Lidet, my friend here, because I can attest today, all the lodges and the restaurants, the hotels are full to the capacity. And our livelihoods of our SMMEs are well improved. And at the end of the day, they will go back to their home having food to put on their table. Ke a leboga. La hinga kona la holweni kuna vanhu va ku hambanahambana lava ni lavaka leswaku hi burisana nyana hi twa leswaku va titwa njhani hi ntirho lowa ku xonga swonghasi. Ni vona muchaviseki lawani i hosi wa hamba ehlongoriwa le tikweni i hosi bungeni ni huma ka bungeni na mina wa hamba ebyeriwa ku longa swa wena. Ndavezita riperile na ku va hi amukela eka nongonoko. Inkomo muhashi hi twa hi tsake swinene ngopfu va hi ta va xiphemu xa celebrations ta Tsonga award hi tsake ngopfu hi ku tiphina swinene ngopfu. Inkomo muhashi. Mi nga ni hlongoli mi nga ni hlongoli la ta tiva ku tanihiloko namuntlha ku ka ku xiximiwa tinhenha eka vunanga bya Xitsonga tanihiloko na n'wina ku ri na tinqambi ya tikweni ra n'wina mi va hlohlotela yini lava va ha taku hi le ndzhaku? Hi va hlohlotela leswaku va kumeka va karhi va landzelela minkondzo ya tinqambi ku fana na va Dr. George Rimani, nqambi ya hina tatana Makhuvele na va Mansa Ndlene Chawulala, leswaku na vona va tikuma va karhi va ri amepeni ka siku ra mundzuku leswaku Xitsonga ku nga ririmi ra hina ka ndhavuko a ri nga lovi. Inkomo. Inkomo Ndavezita mi ni pandela xin'wana xitandi. Ni vona van'wanyana va kona lawani hi van'wanyana lava va nga seketela xin'wana xa swiyenge eka masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ya 17 eka Munghana Lonene FM Makombandlela i Professor Hlati. Professor riperi na ku va hi amukela. Ndawu mafosa. Mi swi vula yini eka n'wina i ncini xi nga mi hlohlotela ku mi tikuma mi kha mi seketela xin'wana xa swiyenge leswi nga kona eka masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ya 17? A swi boha ku ni endla tano tanihileswi mi swi tivaka ku Munghana Lonene hi hale radio Tsonga ni fikela ni nga kona ni va dokodela ni tiviwa misava hinkwayo kusuka kwala ni nga za ni fika ni va professor. So a ni nga ta lahlela mavoko ni nga hoxi xiyandla eka ka ti-award letiwani ta Exma 17 i mhaka nkoka swinene. Leswi vulaka ku mingiseri kwala u nga tshama kona kaya kwala khoneni kwala u nga kona mi twile khensani ku te yini endlani sweswo ku ti-award leti landzelaka ti kula ku hindlela ti nga kona mafosi xikan'we na va yingiseri na vachaviseki lava nga haleni attendeni. Swi nga va swi helele kwala kumbe hi nga ha langutela swin'wanyana eka Exma 18 hi vona mi seketela swin'wana swiphemu? Ni ta va ni ri kwala tlhelo. A hi va beleni mavoko. Loko hi nga va voni ka Exma 18 va ta landza hi mina loko mi te mi ta va mi ri kwala tlhelo. Ni vona mani lawani mativa va mbale ku saseka njhani laha. Riperile mani na ku va mi amukela eka nongonoko. Riperile. Mi njhani? Mi kona mi njhani? Hi pfukile. Mi le ka ntirho wa ku va ku xiximiwa va mabulandlela kumbe ti-legend eka vunanga bya Xitsonga hikwalaho ka yini mi sukela mi tshama kona mi talana ka madyambu ya siku ra namuntlha? I call Munghana Lonene FM. Okay, tell me, why are you here tonight? I'm here tonight to support Munghana Lonene FM for this marvelous event, which of course will be able to boost our economy in the province and improve the livelihoods of our the downtrodden, the poor of the poorest. Thank you so much. Thank you very much. Loko ri ku van'wanyana xilungu xi mi hundzini a va kombeka ku loko ku dyiwa mi sungula hi mina.
Ni vona na van'wanyana lava nga xiximiwa eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ha. I Beyonce wa le Limpopo. Sandlen Chabalala. I wo hetelela ni. I vo hetelela. All right. Ri perile man. Mi njhani? Pfukile ngobona. Hi pfukini swi vula yini eka n'wina loko mi xiximule hi sagwadi ra living legend eka masagwadi ya vu 16 lama lembe leri nga hela? Ai, leswi ndzi twa ntsake ngopfu hambileswi ku nga veya ku nghenele sweswo swa COVID ani mara ndzi twa ntsake swinene. A ni swi twi no ni nga kwini ka Munghana Lonene. Se sikensane ni hetini mi ta tsaka. Inkomo. Inkomo. Swicele mhani Sandlen. Mo tshikani kunene. Tshikani kunene. You know what I love most about our artist? You see how calm she is. There's another gentleman, his name is Joe Shirimani. He's even calmer. He's the guy who gave us Banana. Loko u hlangana na vo u nga tshembi ku I munhu un'we. Loyi a yimbelelaka na loyi u nga hlangana na yena. A swi fambelani. But we love them anyway. Everybody, kumbe un'wana na un'wana loyi a nga kona la. Tisisani loko mi fika la xitejini. Mi languta camera leyi. Mani vona ani? Un'wana na un'wana. Loyi a nga ta va a ta laha hambi ma cancer kumbe mi endla yini. Mi languta sesi loyi wa mulungu. Sesi wa mulungu yimisa voko. Say hi. Hiya. There we go. Untwini mara mi swi vonini? Yeah. So hi ndlela leyiwa Butma Force hi khensile n'wini mi nga tiyisisa leswaku mi hi simakela lava va nga ta hi nyika mali na lembe leri taka. Na n'wina van'wani mi lavaka ku hi nyika mali. A yiti. Mi nga hlangana na mina la na Sesi Rose hi yime la. Mo fika mi hi nyika vito na namboro hina hi ta hetisa leswin'wana mi nga chavi na ku bihana kun'we. Kasi ndlela leyi loko se hi sungurile mhaka liya yi nga hi tisa la eka siku ra namuntlha. Ku ta hi ta xixima hi khensa ivi hi va tivisa leswaku leswi va swi endlaka a swi rhandza. Hi sungula hi lava nga hi siya. Siku rin'wana a ni ye nkosini. Ivi loko ni ye nkosini a ku nga ri nkosi a ku ri unveiling. Unveiling leyi a ni rhambe hi munghana wa mehe. Ni n'wi vita Goobs. Sweswiwa a nga vuleki hi ku a ka ha ri munghana wa mina I boss. Ma swi twisanyana? Loko a yima mahlweni ka vanhu u fika a vula hi ku a ku ri vanhu lava va ri kusuhani na yena. Ivi a hlamusela a ku lexi nga hi hlanganyisa laha I ku tsundzuka munhu loyi kumbe xaka ra mina lavawa. Ene hi va tsundzuka hi mhaka leswinene leswi va nga hi endlela swona ku ze hi vone swi ri na nkoka ku hi va endlela ribye. N'wina va ta mi tsundzuka hi yinike loko mi fambile. Se hi sungula hi vona hikuva kona van'wana lava nga hi siya na leswi hi nga va tsundzukaka hi swona. Hi ta sungula hi Patrick Nkuna. Ivi loko swi ta endlisa leswi lava va nga ta va nyika sagwati leri I Rom wa hina Mr. Mamabolo na Prof Hlati va tata stagini endzhaku ka loko ku humelele swin'wana la stagini. Hi kona loko se band yi performile Mr. Mamabolo. Mr. Mamabolo, I just wanted to tell you that I love the diary you gave me. Thank you very much. Ina, va ni nyike diary wa tiva. A hi fani. Malapa a ya likani va vula swa ku fana na sweswo. Ivi loko va hetile ku performa maxaka na lava nga ta amukela sagwati leri va ta khandziya stagini. Ivi n'wina na Dr. Hlati mi va nyiketa sagwati ra vona. Endzhaku ka leswi Peter Hlungwane u velekiwile hi 17 Dzivamisoko 1968 eka N'wamurima exifundzeninkulu xa Limpopo. U sungurile ku landzelerisa vunanga a ha ri ntsongo swinene laha a sunguleke ku chaya magogogo hambi ku ri ku vhakela malume wa yena Elias Baloyi wa ntlawa wa Elias Baloyi and the Mamba Queens loko va hungasa hi vunanga bya vona.
Peter Hlungwane u sungurile tidyondzo ta yena ta masungulo exikolweni xa le hansi xa Vungela hi 1975 ku kondza a ya heta ntanga 10 eAkanya High School hi 1988. Hi nkarhi lowu se a sungurile band na Simon Goveni leyi a yi tiveka tanihi Simon Peter. Peter Hlungwane u xamberile a ya Joni laha a nga sungula ku xavisa maphephahungu kambe a swi tlhaveriwanga hi dyambu tanihi leswi a nga ri nyiko ya yena. Hi lembe ra 1989 loko Elias Baloyi na Mamba Queens va humesa album ya vona ya vuntlhanu Swi Arab la hi kona Peter Hlungwane a nga humesa vuswikoti bya yena erivaleni laha va n'wi humelerisa album ya yena ya madyondza leyi a yi tiveka tanihi Mbhuri ya Mina, Mbhuri number 1. Kusuka kwalaho Peter Hlungwane a nga langutanga endzhaku. U humesile album ya vumbirhi leyi thyiweke A Vukon'wanini. Xana i mani a nga rivalaka album ya vunharhu ya Peter Hlungwane and the Sonos U Nga Landzi Nyoka leyi a yi ri na tinsimu ta ndhuma to fana na Rirhandzu ro Tumbelela. Album ya vumune ya Peter Hlungwane a yi tiveka tanihi Murhi wa Makondlo, Mbhuri number 4. Hi lembe ra 1994 Peter Hlungwane u hlanganile na Rich Khosa, jaha ra ka Mahatlani lava va sungula ku tirha swin'we ku sukela eka album ya vuntlhanu Ku Njhani Misaveni, Mbhuri number 5 leyi humesiweke hi 1995. Album leyi yi vile na ndhuma swinene hi risimu ra Zamalek. Hi lembe ra 1996 Peter Hlungwane hi ku tirhisana na ntlawa wa The Sonos va humesile album Nyuku wa Mbyana, Mbhuri number 6. La hi kona a ku ri na risimu ra ndhuma ra Ndzi Dyohele Mani, Mbhuri number 7. Ku nga Nxava wa Nyoka yi humesiwile hi 1998. Tin'wana ta ti-album ta Peter Hlungwane leti a ti ri na swihlawulekisi swa mavito ya Xitsonga xidzi ti katsa Swandla Swivungu, Mbhuri number 8, Fenya ra Mbyana, Mbhuri number 9, Nkuhlu wa Xitshitsi, Mbhuri number 10, Langa ra Mhisi, Mbhuri number 11, Rhambu ra Xiboze, Mbhuri number 12 leyi landzeriweke hi Mbhuri number 13, Xinona Nomo. Album yo hetelela leyi Peter Hlungwane a hi siyeke na yona i Mbhuri number 14, Risava ra Madambi hi 2007. Peter Hlungwane u tirhile na Elias Baloyi and the Mamba Queens kusukela eka album ya vona ya vuntlhanu hi 1989. Album Swi Arab ku fikela eka album ya vukhume hi 1994. Endzhaku ka kusuka eka ntlawa wa malume wa yena u vuyile nakambe hi 2004 loko va ta tirha swin'we eka album ya Yobo kona hi 2004. Peter Hlungwane a tumbuluxile na ntlawa lowu a wu tiveka tanihi Majaha ya Swibelani laha a ku ri Charles Ngobeni, Gilbert Khosa, Active Mukhari na Rogers Khosa. Ntlawa lowu wu ve wu kandziyisa na ku humelerisa ti-album timbirhi ku nga Xiyuya na album ya Mfundhisi Tshika Xidyoho. Van'wana lava pfuniweke hi Peter Hlungwane eka ku chaya na vuhumelerisi va katsa MC Mabasa, Xigombe Sisters, Gezani Thomas Mzamani, Edward Mabasa na Majunguza Band, Elias Baloyi and the Mamba Queens, Simon Baloyi na Manguru Sisters, Richard Hlungwane na Njivani Sisters, Amon Vula na van'wana. Peter Hlungwane loko a hundze emisaveni hi siku ra vu9 Nhlangula hi 2007 u siye nsati loyi a n'wi hlompiseke hi 1985 ku nga Vukosi Joyce Hlungwane. Vana vanharhu ku nga Tlangelani, Shongani na Vutlhari. Loko hi ri karhi tlangela malembe ya vukhumenkombo ya Xitsonga Music Awards eka Munghana Lonene FM, hi ri i mani a nga rivalaka tin'wana ta tinsimu ta ndhuma ta Peter Hlungwane to fana na Rirhandzu ro Tumbelela, Tisuti, Murhi wa Makondlo, Zamalek, Nyuku wa Njhana, Ndzi Dyohele Mani, Gqwetha ra Valoyi, N'wagwayimani na tin'wana. Hina
tani Munghana Lonene FM hi ri a wu lo mama mafi ntsena eka vele ra n'wayingwani ntombi ya ka Mapulanga kambe u tsonge vutlhari vutivi na ku hlonipha ndhavuko wa wena hi vutumbuluxi bya risima hi vonile mintirho ya wena Peter Hlungwane loko a swi koteka a wu to funungula buwa ivi u hlometela vuxongi bya sagwadi leri Munghana Lonene FM yi ku xiximaka ha rona madyambu lawa sagwadi ra Post Lumas Award.
Stole. No, na kenza. Nava manla. Ava indelele. Na kenza. Na kuperisa. Kaba yingisiri. Balanziri. Bapita hlungwane. Na mngana lonene. Swakala. Aswitalanga. Aswingoboha ku mngana lonene. Yi nyika yi xixima pita hlungwane. Yi vone swi fanerile. Mitirho ya yena yi valavurile, ya vulavula, ya aka ka rixaka. Munghana lonene, yana ni mahlweni, ma hi kurisa. A ngo lo famba ntsena hlungwane, i suka dyondzisile, swa ha ri kona. Ni rhandza ku khensa swinene ne le ka ndyangu. Loko va ha nyike support va ku leswi swi nga siyiwa hi n'wana wa hina, yisani mahlweni. Leswi ni rhandzisaka swona munghana lonene, no swi vula ni swi koti. Ku hlaka dokodela va ku ni ku rhandza njhani, no swi vula ni swi koti. Na khensa. Hi khensa swinene, a hi va beleni mavoko nakambe. Ku yisa xiyenge lexi emahlweni hi ta va hi xixima Patrick Nkuna, na vona va hi siyile. Hi xixima no languta, hi tlhela hi rhandza mitirho ya vona leyi va nga hi siya na yona. Ku va va nyika sagwati leri, hina ka Munghana Lonene FM ku na varhangeri va mune. Ku na Sesi Ruth, ku na Sesi Rose, ku va na Magubani the franchise, ivi ku va ku tlhela ku va na Sesi Rudzani. Lavaya van'wana tibosta ma swi vona ku ni le kule njhani, ni le kule ngopfu na xitepi sweswo. Se Sesi Ruth Maphope hi vona va nga ta va nyika eka xiyenge lexi. Va ta va fambisana kahle na meyara wa Dzanini, mukhanselara Mulapisani. Endzhaka leswi, Gezani nyiko Patrick Nkuna u velekiwe eka Xitlhelani a ri rikotsi ra N'wahlengani ntombi ya ka Baloyi na Gezani Ben Nkuna hi 18 N'wendzamhala 1969. Patrick Nkuna u kurile tanihi n'wana un'wana na un'wana laha a nga sungula tidyondzo ta yena ta masungulo eLangutani Primary School hi 1975. Kusuka kwalaho u yile eXingwezi High School laha a nga pasa kona na ntangha 10. Eku kuleni ka yena Patrick Nkuna a ri n'wana wo rhandza dyondzo, mintirho ya mavoko na vuyimbeleri. Hi malembe ya vo 1980s, Patrick Nkuna a rhandza ku encenyeta na ku tlanga hi vunanga bya Hassan Thomas Chauke, H.W. Makhubele na bya General M.D. Shirinda. Hikwalaho ka vusweti, Patrick Nkuna u yisile tidyondzo ta yena emahlweni se a kurile eUniversity of the North leyi sweswi tivekaka tanihi University of Limpopo, laha a nga endla kona Bachelor of Arts degree in Pharmacy. Tidyondzo leti ti n'wi tekerile nkarhi wo leha tanihileswi a fa a tshika a ya tirha. A tirha ku aka tiyindlu kwala eMangweni leswaku a ta kota ku hakela tidyondzo ta yena. Nkarhi wun'wana u tirhile exikolweni xa Magangeni Primary hi 1993 na 1994 tanihi mudyondzisi wa nkarhinyana leswaku a ta hakela tidyondzo ta yena eyunivhesiti. Patrick Nkuna u kotile ku simeka ntlawa wa Patrick Nkuna na Mabutani Band laha va nga kandzisa album ya vona ya madyondza hi 1995 eXahumba Studios hi ku humelerisiwa hi Dr. Thomas Chauke. Ntlawa wa Patrick Nkuna na Mabutani Band a ku ri Patrick Nkuna hi byakwe eka lead guitar na ku tsala tinsimu, Letters Chipakule eka ku tsala na ku hlavelela, John Mathunsi eka bass, Eric Nkuna eka ti-keyboards na Philip Baloyi. Album yo sungula a yi thyiwile Phulumende, naswona hi yona leyi a ri na risimu leri na sweswi ra ha twakalaka kahle, Munhu wa Misava.
album ya vumbirhi ya Patrick Nkuna Kurhula yi kandziyisiwile endzhaku ka malembe manharhu hi 1998 tanihileswi Pulumende a ya ha tirha kahle emakete. Album ya Kurhula na yona yi kandziyisiwile na ku humelerisiwa hi Dr. Thomas Chauke eXhahuma Studios. Kusuka kwalaho Patrick Nkuna na ntlawa wa yena wa Mavutani Band va kandziyisile album ya vunharhu Huma ni ku Shaya. Ya vumune ku ve Hosi Solomon, yona yi landzeriwa hi Buku ya Vutomi. Album ya vutsevu ya Patrick Nkuna ku ve A hi fambi Mariana, yona yi landzeriwa hi Madzolonga. Kasi yo hetelela ku ve ya vunhugu ku nga Xenophobia. Patrick Nkuna loyi naswona a rhandza swinene mintirho ya mavoko a tsakela na ku hlela ndyangu wa yena mintsheketo ya swiharhi. Tin'wana ta tinsimu ta ndhuma ta Patrick Nkuna ti katsa Munhu wa Misava, Kurhula, Nsati wa Jodi, Xikhombani, Kokwani ndzi nga humi jele, Jova Boy na tin'wana. Van'wana lava nga humelerisa vunanga bya Patrick Nkuna va katsa Dr. Mulelwe, Jeff Mashakeli na Mabevani ku nga Evans Mabasa. Patrick Nkuna u hlumisile nsati ku nga Grace Hlungwane hi 1990 laha va nga katekisiwa hi vana vanharhu. Loko a hundza emisaveni hi 5 Mudyaxihi 2011, Patrick Nkuna u siyile nghamu ya yena Grace, vana va mune ku nga Dyondzani Nkuna loyi sweswi a endlaka lembe ro hetelela ra tidyondzo ta business management, Vutlhari Nkuna loyi a tirhaka tanihi civil engineer, Nhlanhla Nkuna loyi a nga social worker na Glenn Nkuna loyi a endlaka lembe ra vumbirhi ra tidyondzo ta mining engineering eUniversity of Johannesburg. Loko se a hundze emisaveni a tirha tanihi nkulukumba wa ti-pharmacist exibedhlele xa Kamalamulele laha a nga tirha kona kusukela hi lembe ra 2000. Hambileswi u nga hundza emisaveni wa ha ri jaha ntiyela hi malembe ya 42, mintirho ya wena yi vulavurile mavutana, futhi a yi funengetiwanga hi xirhundzu. Yi lo ndlangandla erivaleni, yi voniwa hi tiko hinkwaro. Swi nga leswi hina tanihi Munghana Lonene FM hi ku xixima evurhongweni bya wena lebyo leha hi nxiximo wa Posthumous Award. Loko aku bona uthi push ulengozini vamakwenu.
Martiva risimuleri. Martiva. Arimbelele lungweni celebrate nena le. Ambi moni sondoloza. Moni lumbeta mina. Ayo munu wa misava le. Ngakuhla marisa ngopfu. Loko akuvona uti push. Ule ngozini wa makwela. Exithavi swa misava le. Va ku pambulela hi xitalo. One, two. Namiperisa evito ra Yesu Kriste wa Nazareta. Hallelujah. Asa tolovelang nitsundzuka na banenge swinene. A ku ri mina ni khomi team ya mavutani ni ri ntsanana va hamba va ni rhamba papa loko hi ya ku performeni. Se a hi cina swinene. Tsundzuka loko se risimu ri jika va ku hi mavutani a ti dyi byasi. A hi ta cina swinene mi kuma ku loko se hi heta ku cina laha xikhwama xa mina hi ti-coin se xa ni tika
Xitele ni luleteriwe ngopfu. Se ni rhandza ku khensa munghana lonene loko u vone swi fanerile leswaku u xixima Patrick Nkuna hi award leyi va hi nyikeke yona. So papa ku ri munhu un'wana ni nge lehisi mi vonini video ya vona kha yi tlanga laya. A ku ri munhu un'wana wa rirhandzu swinene loyi a rhandza ndyangu wa yena ni family ya yena hinkwayo hi ku angarhela. So a ku ri jack of all trade nkulukumba loya a ku ri hava lexi a va nga xi koti. Mi vone u kha ku boha pigi laya. Mi twile va ku a ku ri thicara hinkwaswo a va swi kota. So hi rhandza ku khensa swinene na ku tivisa leswaku vuyimbeleri eka Nkuna bya ha ri kona. Mina swilo ka swi nga ni namarhelangi mara loko se hi fika la xitejini a mi nge vuyi. A mi nge vuyi. Se ku na makwerhu la hi yena loyi a nge te mina leswiwani ni ta tsutsuma na yona race leyiwani a ni nge yi cukumeti. Se hi languteli swo tala kusuka eka yena loko a ha ri ntsongo tetani a yisa mahlweni vuyimbeleri. Se hi ku titsongahata swinene na ku xixima papa muhulu Dokodela John Nkuna va ya mi byela ku nkulukumba loyiwani loyi hi nga ta hi mhaka yena la i mani. na mi pirisa hinkwenu ka n'wina a ni nga mi tekeli nkarhi no lava ku mi tivisa leswaku loyi munghana lonene a ta pfuneta ku ri hi kota ku n'wi tsundzuka hi n'wi nyika sagwati leriwani namuntlha mi n'wi tiva kahle ku nga ri ntsena ku n'wi tiva a ri munhu wa misava leyi. Hi vulavula hi nyiko n'wina, nyiko wa Gezani, Gezani wa Nkanu, Nkanu wa Xikon'wana, Xikon'wana wa N'wadokwana, N'wadokwana wa Macikitani, Macikitani wa Mahangi, Mahangi wa Dzungeri, Dzungeri wa Hlutini n'wina, Hlutini wa Xiphalani. Hi vulavula hi mahambahamba a sangavela la wa ri ntiho ro fa vutiti hi ku lawula nhlolo wa jekejeke ra milomo mamiyeta hi vusiku hi ketlela wa rhaku lerikulu khomani kwala ra n'wampfiya va. Amen. Una Mavutani Ai va beleni mavoko. Nda tlhela ni mi tsundzuxa ku un'wana na un'wanyani loyi a vulavulaka la xitejini a hi languteni khamera leyi. Shazon, please raise your hand again. There we go. Mi languta Shazon. Ina. Yena. Loko hi ya mahlweni hi rhandza ku tlhela hi amukela no xixima vayeni va hina lava nga kona eka siku ra namuntlha. Hosi Bungeni. Khabaluve. This is where you say it. There we go. All right. Hosi Ngove. Khabaluve. Khale ka mufambisi wa xitichi xa Munghana Lonene FM, Mr. Ubisi. Hi tlhela hi xixima na Penny Penny. Hi ya mahlweni na masagwati ya hina eka siku ra namuntlha hi ya ka living legend. Ku ta va ta nyika Sesivuyelwa sagwati ra vona. Hi ta amukela murhangeri wa PBS nakambe Siphelele Xolani Xhosa Sixaso. I got it. Bona Siphelele Sixaso. Ivi hi tlhela hi amukela na mufambisi wa swa vunavetisi ka SABC Limpopo Khombo Sesirudzani Mashamba. Ai va beleni mavoko va tata stagini endzhaku ka leswi. Vuyelwa Gladys Mapitula loyi a tivekaka eka gondzo ra swa vuyimbeleri tanihi Vuyelwa u velekiwile a ri mativula ya Nompilo Francis na Mukwati Daniel Mapitula emugangeni wa ka Mapitula edzongeni wa Bulubedu hi 11 Mhawuri 1975. U sungurile tidyondzo ta yena exikolweni xa le hansi xa Thapani loko a nga siya exikolweni xa Thabo Ntsako eThokoza hi 1988.
Vuyelwa u sungurile ku yimbelela a ha ri ntsongo swinene eSunday School ya Relela Assemblies of God hi 1987 a ri na 12 wa malembe laha a nga sungula ku hlangana na Peter Tinet loyi a tshamela ro vayimbelerisa vunanga bya disco hi lembe ra 1988 loko Peter Tinet a ya va kandziyisa album ya yena yo sungula Maxaka u fambile na Vuyelwa. Hi lembe ra 1989 Vuyelwa u kandziyisile album ya yena yo sungula leyi vuriwaka I Don't Need Your Billion. U tirhile swinene eka vuyimbeleri bya disco laha album ya yena ya vumbirhi yi nga huma hi 1990 leyi a yi vitaniwa John Hillbrow Volume 2. Hi lembe ra 1992 u humesile album ya vunharhu a ri na 17 wa malembe. Album leyi a yi tiveka hi Jujet. Hi 1993 u kandziyisile album ya Litsitele leyi nga landzeleriwa hi leyi na sweswi yi nga le emilon'weni ya vanhu ku nga Adela. Album ya yena yo hetelela leyi Vuyelwa a yi tirheke na muhumelerisi wa yena Peter Tinet loyi se a ku ri nuna wa yena yi hume hi 1996 Mali ya Phepha. Kusuka kwalaho Vuyelwa u hlanganile na Nozinja laha va nga yisa emahlweni ku kandziyisa vunanga hi ku pfunana na Macingelani. Van'wani lava Vuyelwa a nga tirha na vona va katsa Kanda Bongoman, General Muska, Benny Mahengani, Ntombi Marumbili, Samson Tombeni, Pensele, Kendi Nwayingwani, General M, Junior Mkari, Chris Sibanyoni, Tenli Chilwane na van'wana. Tin'wana ta ti-album ta Vuyelwa ti katsa Afriyaya hi 1999, Thembi, Papa Mfana hi 2006, Vutlotloto, Femelela na tin'wana. Xana i mani a nga rivalaka tinsimu ta Vuyelwa leti n'wi vekeke emepeni to fana na U Ndzi Dlayisa Ndlala, Adela, Jujet, Cina Maseve na tin'wana to tala. Hikokwalaho ka mintirho ya yena ya risima, Vuyelwa u kumile masagwadi ya Best Tsonga Female Artist of the Year hi 2007 na 2008. Hi 2008 hi yena a nga tlhela a kuma xidlodlo xa Best Tsonga Artist of the Year eka masagwadi ya vuyimbeleri ya Munghana Lonene FM. A swi helelanga kwalaho, hi 2015 risimu ra yena ra Yi Sukile hi rona ri nga hlula eka xiyenge xa Best Tsonga Disco Song kwala ka masagwadi ya lembe na lembe ya Munghana Lonene FM. Vuyelwa u tirhe lembe na tin'hweti tinharhu eka khampani ya SA Greetings kambe a swi vona leswaku nyiko ya yena yi le ku tsakiseni na ku dyondzisa rixaka hi vunanga bya yena byo hlawuleka. Vuyelwa u ti hanyisa hi vuyimbeleri na ku hlayisa vana va yena vanharhu na vatukulu vanharhu. Swi nga leswi eka madyambu ya namuntlha loko hi tlangela lembe ra 17 ra Xitsonga Music Awards, hina tanihi Munghana Lonene FM hi ri eka wena Vuyelwa. Hakunene vunanga i vutomi eka wena. Swi nga leswi hi ku xixima hi sagwadi ra The Living Legend.
namuhla nitaparamati nitawisa kunitekete namuhla nitaparamati nitawisa kunitekete nitawisa kunitekete na mbiko titakutalento hetele tanyo misala vanibekaka mani mwino tanyo misala vanibekaka tanyo misala vanibekaka mamane tanyo misala vanibekaka tanyo misala vanibekaka rhandza ku khensa ka xitichi xa hina Munghana Lonene loko ntirho wa mina va wu vonile na vaseketeri va mina a hi ndlela yo olova ni yi fambile na ha yi famba na ha ta yi famba a ni lo swi dyondzela swi le ngatini ni khensa swinene nseketelo wa n'wina laha ni nga sungula kona ni rhandza ku khensa loyi a nga vona nyiko ya mina ani a vona na ntokoto ni nga na wona a vona swi fanerile ku ni fanele ni va nqambi ni tiveka misava hinkwayo ni rhandza ku khensa family ya mina ku va ni seketerini va swi twisisa ngopfungopfu vana va mina ku ni nga spendi nkarhi wa enough na vona ni famba matiko famba ni endla swa vuyimbeleri ni khensa swinene ka muringani wa mina loyi a ni seketelaka swi ri kahle swi nga ri kahle Mr. Kenneth Mhlongo ni rhandza ku dedicator leswi ni nga swi kuma namuntlha ka loyi a nga ni kuma a nga ni endla ku
kunga yena Sira, the late, my husband, Peter Tinet. May his soul continue to rest in peace. Long live the spirit of Peter Tinet, long live. Nakens. Tlhela ni tsundzuxa n'wana na n'wana loyi a vulavulaka la stageni ku languta khamera leyiwa ya ri na van'wana lava hi lavaka ku va xixima tanihi living legend. Lava landzelaka i Joe Shirimani. Vona loko banani mavoko. Loko vona hi karhi hi va xixima hi ta tlhela hi kombela Penny ku ta exitageni endzhaku ka leswi. Dokodela Joe Shirimani, loyi timintsu ta yena ti nga eka mandlakazi eka N'wamitwa ehandlenyana ka Tzaneen, i muyimbeleri, mutsari, muhumelerisi, mutivinkulu wa mimpfumawulo ya vunanga. U velekiwile hi 29 Nyenyankulu 1968 a ri William Mtimbani, kambe u kulerile eMhakavunyani na Mabopani ePitori. Dokodela Joe Shirimani u sungurile vuyimbeleri a ri na malembe ya nhungu. Hi nkarhi wa kona a tshamela ro yiva katara ya tatana wa yena Betty Mtimbani. Hi katara ya kona Joe Shirimani u kotile ku endla tinsimunyana laha a nga sungula bendi ya vantshwa Kimayos. Bendi leyi yi ti endlerile ndhuma laha a yi nyanyula vanhu eka minkhuvo ya vukati eswikolweni na le tiholweni. Joe a tsakela vunanga bya Paul Ndlovu na Obed Ngobeni loko a ha kula. Hi lembe ra 1992 Joe Shirimani u humesile album ya yena ya madyondza a ri na malembe ya 24 leyi a yi tiveka hi Black is Beautiful, leyi humesiweke hi khampani ya B&B Records. Album leyi hi yona yi nga endla leswaku tikhampani to hangalasa vunanga ti sungula ku landzelerisa vuswikoti bya Joe Shirimani. Hi 1994 u tumbuluxile a tlhela a humelerisa nyiko ya Esther M hi album ya Sakamela, leyi nga xavisa ku tlula 50,000 copies. Hi lembe rero ra 1994 Joe u kotile ku hlangana na Penny laha a nga humelerisa album ya Penny yo sungula Shakabundu, leyi nga kota ku xavisa 150,000 wa tikhopi. Kusuka kwalaho Joe Shirimani u kotile ku humelerisa JK Khazamula na Hasani, laha ti-albums leti a nga ti humelerisa a ti xavisa swinene. Hi 1997 Joe Shirimani u humesile album Hambanini, leyi a yi ri na nghoma leyi a yi cinisa Afrika-Dzonga ku nga Notsi. Kasi yona yi landzeleriwile hi Marava Star hi lembe ra 1998. Hi lembe ra 1999 u humesile album Jele, leyi na yona yi nga amukeriwa kahle ivi yi kota ku fikelela gold status. Tinqambhi leti Joe Shirimani a nga ti humelerile eka masagwadi ya swiyenge swo hambanahambana ku fana na ti-Xmas, Satmas na ti-Sama. Dokodela Joe Shirimani u ve a ya koka moya eka swa vuyimbeleri kokwalaho ka ku vitaniwa hi kokwani Shirimani exikarhi ka 2000 na 2009. Hi lembe ra 2010 u vuyile hi ku simeka ntlawa Joe Shirimani na vangoni va ndhawu hi album ya Nyimpi ya Nghena. Ntlawa lowu a ku ri Joe Shirimani, Benny Mayingani, Prince Rangani na Maroya. Ntlawa lowu u humesile risimu ra ndhuma Mahleve Zulu. Endzhaku ku vuya hi 2010 Joe Shirimani u swi kotile ku humelerisa Benny Mayengani, Prince Rangani, Master Post, Psychology, Kombo Shirimani, KK Shirimani na van'wana. Hi lembe ra 2011 Joe Shirimani u simekile ntlawa wun'wana lowu tiveka tanihi Joe Shirimani na vana va ndoda. Ntlawa lowu a ku ri Joe Shirimani na vamakwavo va yena ku nga Kombo na KK Shirimani. Album ya vona yo sungula a ku ri Banana, leyi nga amukeriwa hi mandla mambirhi hi vaseketeri
vayimbeleri va vunanga bya Xitsonga. Album ya Banana hi yona yi nga humelela eka xiyenge xa Best Tsonga Group of the Year na Best Tsonga Album of the Year eka XMA. Hi lembe ra 2012 Josh Riman u humesile album ya Hawu ra Mina leyi a yi ri na tinjamba to fana na Color Block leyi na yona yi nga humelela eka Xitsonga Music Awards. Hi lembe 2013 a vuya hi album ya Katika leyi nga cinisa rixaka hi tinsimu to fana na Hekeleheke, Pengu na tin'wana. Album ya Katika yi xavisile swinene laha yi nga tlhela yi tsakeriwa na hi tinxaka tin'wana. Album leyi hi yona yi nga tlhela yi humelela eka xiyenge xa Best Xitsonga Album eka Satma 2014 na Xitsonga Album of the Year eka Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards. Xana i mani a nga rivalaka album ya Josh Rimani ya Mikhukhula hi 2000, Nihleketeni hi 2014, Judgment Day hi 2015, Pengula hi 2016, Xingungumani hi 2017, Ximvuremvure hi 2018 na album leyi humeke hi 2019 leyi thyiweke 2020. Hi lembe ra 2020 Josh Rimani u humesile album ya Gaza laha album yo hetelela ku fika sweswi yi nga huma hi 2021 ku nga Shirimani O'Clock. Hikokwalaho ka nyiko ya yena ya vuyimbeleri Josh Rimani u fambile matiko ya misava ku fana na USA, Australia, UK na matiko yo hlaya ya dzonga wa Afrika. Josh Rimani u tirhile na ku pfuna ku humelerisa tin'wana tinsimu ta Revolution, Prince Benza, DJ Call Me, Dr. Muruti, DJ General K na van'wana. Hina tanihi Munghana Lonene FM hi vonile mitirho ya wena ntukulu wa Kavaloyi. Swi nga leswi swo fanele hi sungula hi vikela kokwani Chirimani hi byakwe. Hi ku wena Mahlasela wa ka Mahlebezuku, Ntukulu wa Dlamini, wena Mafela Ndleleni, ntukulu wa Numalo, va ka Langa liya Chisa, Langa Libalele, wena Mzilikazi ka Mashobana, ku teka nxiximo wa The Living Legend hi wu kongomisa eka ntukulu wa n'wina Dokodela Josh Rimani. Ku va va hundzisa xiyenge lexiwa hi ta amukela stagini Sasekani na Gigi Mazoka, Head of Stakeholder Relations. Endzhaku ka leswi.
welcome Brajo, Dogodela. Take it over. Yes. Ah. Hey, ahora me. Ah. Hey, ahora me. Me gusta ese chache. Mire bonangi ahora me. Se chache. Niñi que ni ahora me. Ibuyini. Yatame. Uyakana yo tame. Yatame. Uyakana yo tame. Ao tame. Uyakana yo tame. Ao tame. Uyakana yo tame. Thank you. Yes. Hi amukela estagini MEC wa Health exifundzeninkulu xa Mpumalanga Masekani Manzini va fambisana kahle na Chichi Mazoka, Head of Stakeholder Relations. Na Penny estagini. Bro, amba byele timhaka bro. Va byele Joe. Mara voice leya n'wina leyi ma yi tsundzuka. Yande. Leya Santa leya. Ayo va mthaveni. Leya mina yi 16 vel phela. Mi rivele. Hambanine, hambaneni mase, hambanine, hambaneni mase, hambanine, hambaneni mase, hambanine. Va byeleni bro. Lego masati va jole, va fana na vanuna va kono. Aye. Thank you so much. Handle ka ku onha nkarhi, ku na xin'wana ni xi tsundzukaka lexi Xikwembu xi nga nyika xona na lexi nga ni tsona xona. Kumbe leswi xi nga ni nyika swona na leswi xi nga ni tsona swona. Xikwembu xi ni tsone ku vulavula, ivi xi ni nyika ku yimbelela. Se la na vona ku ri platform leyi ya ku vulavula i ya nkarhi lowu Xikwembu xi nga ni tsona swona. So hi ku komisa ni nga
tsakela ku khensa va Munghana Lonene ku va va hi xiximi hi ndlela leyi. Kun'wana na va yimbeleri kulori ni nga ku congratulations again na le ka n'wina. And then futhi ni nga rivali ku gondzo leri ni nga ri famba a ri tika swinene, a ri lehile swinene. It's about 30 years down the line. Hi khomisanile na bror. Futhi ni nga khensa futhi va ndyangu wa mina. Futhi ni vula kambe a ni ri va ndyangu wa mina. Ni sungula hi tatani va nga hi siya, may his soul rest in peace. Na mhani ku nga N'wamongwe na ngamu ya mina ya ku saseka swinene ku nga N'wamlotshwa xikan'we na vana va mina. Ni nga ku award leyi ni kombela ku ni dedicatela eka vasesi va mina va nga ni siya, Sesi Oma na Sesi Khombo. May their souls rest in peace. Ni khensa swinene va Munghana Lonene. Leswi mi swi endlaka ka hina swi endle na le ka van'wana. Ha tinyungubyisa hi swona. Ni khensile. Wow! Hey, brother. Oh, Mintwisha. Ai va beleni mavoko nakambe. Ni ta tlhela ni vula ku loko mi ri la stagini langutani khamera leyiwa. Ani ina. Hi ya eka lava hi va xiximaka vo hetelela eka siku leriwa. Hi amukela estagini lava va nga ta va kuma Lifetime Achievement Award. Kasi lava kumaka sagwati leriwa va ta nyikiwa rona hi MEC wa Coxstar, Bioscope Makam, na kahle boss ya hina Madikana. Se va ta sta estagini lava mbirhi ni nga va hlaya endzhaka leswiwa. Jeff Maluleke i muyimbeleri wa matiko ya tinxakaxaka wa vunanga bya Afro Jazz, muhumelerisi, mutlangi wa katara loyi a nga velekiwa hi ti 24 ta Nyenyankulu 1974 eTsongeni exifundzeni xa Mpumalanga. Jeff Maluleke u sungurile tidyondzo ta yena ta le hansi eDaveyton eJoni, laha a nga tsandzeka na swikolo ku kondza a hetisa tidyondzo ta yena eXinkwedzi High School eka Madonsi. Jeff u sungurile ku tsakela ku yimbelela hikwalaho ka xiyimo xo hlekiwa loko a vulavula, tanihileswi a nga ngangwa swinene. Vuyimbeleri i nyiko ya yena hikuva na lava a va n'wi tsan'wa se a va sungula ku nyanyuriwa hi nyiko ya yena ya ku yimbelela. Loko a hetile xikolo eXinkwedzi, Jeff Maluleke u pandzile malanga ya sala ya hlangana a ya eJohannesburg laha a nga dyondzela sound engineering ePrimitive Studios. Hi nkarhi lowu u hlanganile na Dr. Victor loyi a nga n'wi thola ku hlavelela eka band ya Rasta Rebels. Gondzo ra Mun'wanati ri sungule ku tlhaveriwa hi dyambu loko a yisa nkandziso wa tinsimu ta mune ntsena SABC Records hi lembe ra 1995 ta ntlawa lowu a wu rhangerile wa Hagonya. Hi lembe rero ra 1995 Jeff u hlanganile na khale ka xichudeni kulobye loko va ha ri eDaveyton ku nga Tronics loyi a nga teka Jeff a n'wi hlanganisa na Arthur Mafukati e999 Studios. Hi ku twa nyiko leyi Jeff Maluleke a ri na yona, Arthur Mafukati a nga hetanga nkarhi u kandziyisile vuyimbeleri bya Papa Jeff laha a ku ri na singili ya ndhuma Pinky Pinky. Laha
album ya kona yi nga humesiwa hi CCP Records yi tlhela yi xavisa ku tlula 30,000 wa tikhopi. Hi lembe ra 1997 Jeff Maluleke u komberiwile ku endla risimu ro tlangela World Environment Week leri thyiweke That's the Way. Hi Nyenyankulu 1997 ntlawa wa yena wa ha gonya a wu ri muyimela ku langwa eka tisama eka xiyenge xa Best Group laha a wu phikizana na Lady Smith, Black Mambazo, Cucumber Zoo, Stimela na ntlawa wa Soweto String Quartet. Hi n'hweti ya Nyenyankulu 1998 loko ka ha ku hangalaka ntlawa wa ha gonya, Jeff Maluleke u tiyimerile a ri yexe laha a nga hlangana na muhumelerisi wa xiyimo xa le henhla Thapelo Nkomo ivi a kandziyisa album Dzovo. Album ya Dzovo hi yona yi nga ninginisa misava hikwalaho ka swihlawulekisi swa yona leswi a swi katsa Mbakanga, Kwasa, ngulumelo wa Tracy Chapman na Paul Simon hambi ku ri mikondzo ya George Michael. Hi lembe ra 2000 Jeff u humesile album Juliana leyi a yi ri na tinjamba to fana na Sala N'wana Mama, Juliana, Horisa, Mama, Rock of Zion na tin'wana. Kusuka kwalaho Jeff Maluleke u humesile album Kilimanjaro hi 2001 ivi yi landzeleriwa hi Mambo hi 2002. Hi lembe ra 2003 u humesile album Bugatti leyi nga landzeleriwa hi Ximatsatsa hi 2004. Kasi album ya Twist of Jeff yi humesiwile hi lembe ra 2005. Hi lembe ra 2006 Jeff Maluleke u tirhile na muhumelerisi wa ndhuma Don Laka eka album Mvilo laha yona yi nga tlhandlametiwa hi album Ntombi hi 2011. Hikokwalaho ka mintirho ya yena yo hlamarisa, Jeff Maluleke u humelerile eka swiyenge swa masagwadi yo hambanahambana ku katsa Best Producer eka album ya Juliana eka Summer 7 hi lembe ra 2000, Best Contemporary African Album hi Kilimanjaro eka Summer 8 hi lembe ra 2001. Album ya Kilimanjaro hi yona yi nga tlhela yi hlula eka Kora Award hi lembe ra 2002 eka xiyenge xa Revelation of the Year. A swi helelangi kwalaho album ya Mambo hi yona yi nga hlula eka xiyenge xa Best Video eka masagwadi ya Kora hi 2003. Hi lembe ra 2003 a swi hlamarisanga loko album ya Mambo ku va yona leyi nga humelela eka Summer 10 eka xiyenge xa Best Composed Album. Hi lembe ra 2009 Jeff u simekele xikolo xa yena eThula Mahashi Jeff Maluleke Music Academy lexi dyondzisaka ku yimbelela, ku chaya swichayachayani na ku tsala vunanga byo khomeka. Evuton'wini bya Jeff Maluleke ku hava xin'wana a xi endleka handle ku famba hi gondzo ra vuyimbeleri leswi nga vumbhoni eka mun'wanati leswaku hakunene vunanga i vutomi eka yena. Loko hi tlangela lembe ra 17 ra masagwadi ya vuyimbeleri eka Munghana Lonene FM hi xixima mun'wanati Jeff Maluleke hi sagwadi Lifetime Achievement Award. Mina mwini titila ile ngitutumele kuchaga ninga sekutiva mina titila Jibonana hakuna nchumu la muntinilo senzi efekatile no yashilungwini tiela mawantiro wa onla wa makweru salamu na mama salamu na mama zofamba mina tata wana mama salam wana mama salam wana mama
Zofamba mina Tata wana mama Sala wana mama Sala wana mama Zofamba mina Tata wana mama Sala wana mama Sala wana mama Sala wana mama Zofamba mina Tata wana mama Zofamba mina Tata wana mama Sala wana mama Sala wana mama Zofamba mina Tata wana mama Sala wana mama Sala wana mama Zofamba mina Tata wana mama Sala wana mama Sala wana mama Zofamba mina Tata wana mama Perile, Minjani, I'm shy. Narumela nyana, Antolobeli stage.
Misaseke ngopfu swinene ngopfu misasekile na khensa swinene sikwini ra namuntlha loko MLFM a swi vonile swi fanerile ku va nyika this award, and I think na ri ntsongo man ku ni kuma this lifetime award. I thank God so much. I thank God. I don't know what to say when I look back where I come from a family where I used I used to stutter a lot. Ashkolo in a primary, they used to laugh at me and I used to cry. But what I've learned, in life, you can make your disadvantage to be your advantage. So I thank God so much. It's a I'm out of words. I'm so emotional. And shaku ni takweni loko mana abarkona bahanya na papa. You know, my mom would just come and dance. You know, she was my best inspiration. Mama, they taught me lots of things in life. Kuanyana vanu, kutiva vanu, kuhlonipha vanu. Mama unjuse kusweka na sweka. I cook for my uncle. I cook for my family. Mama uni junse shaktalango pudora maluleke. I don't know what to say. Hikukomisa ntaku vana lava va kulaka va nga ri na self confidence, va nga disadvantage ka maybe ka ku vulavula kumbe va kula va ri abused emindyangwini va chava to come out, and I would say believe in yourself. Believe in yourself. Nothing is impossible in this world. I used to sleep in my room Tsonga, when I was about 13 years. Dream, one day I would like to sing. And the reason why I became a musician is because I felt like I was isolated from the other kids. Because I used to ask myself, why because I could not talk properly. But today, my confidence has uplifted. I've never went to the psychologist, but he supported young wina. You made me I can have that confidence. So, thank you very, very much. I don't know what to say. You've been my inspiration. I used to listen also to a lot of radio when I was growing, listening to various of songs, inspire aku, ni motivated ku ni yimbelela. So I thank you so much. I don't know what to say, but I'm trying to think. Ni can sponsora lava va fundeke this event. Ni can sana tikambiti mwanyani papa peni poti joshe money. The list is endless. Thank you so much, guys. I thank also my manager, Brastif Makongele. Thank you, brother. Uimana mina during my dark days. Thank you so much. Lavandinga ba rivala, nkombela mini rivalela. I won't say everything now. I won't remember everything. Thank you so much. May God bless you. Inko. Inkomo ikhesa swinene ka swiphemu hinkwaswo leswi hundeke ka swona. Loko swa ha tetaniwani ya mahlweni eka hi hlaya ti-Facebook comments ta vayingiseri va ku hambanahambana lava kombisaka leswaku hi le ku tiphineni hi leswi nga ku humeleleni laha hi nga kona. Ni vona Jabulani Khosa a ku wow, Jeff Maluleke va kume sagwadi hi va bela mandla. Ivi se ni vona na mani loko nga ri Clara Elias a ku Jeff Maluleke va swi deserve leswi va nga swi kuma eka madyambu ya siku ra namuntlha. Kasi un'wanyana ni n'wi vonaka eka madyambu ya siku ra namuntlha eka Facebook page ya Munghana Lonene FM makomba ndlela i nkateko wa ka hina a kombisa leswaku leswi nga ku humeleleni kwalano Munghana Lonene FM yana ni mahlweni mi ri karhi mi xixima vayimbeleri va hina
ku va hlohlotela leswaku va hi nyika vunanga byo tsokombela. Kasi un'wanyana ni n'wi vonaka wa ku hetelela i Dennis Hlungwane eSifasonga a ku hi lava vanhu va so va Jeff Maluleke lava hi nyikaka vunanga bya ku dyondzisa. Hi khensa swinene hi tlhela hi khensisa nakambe lava va nga amukela masagwati eka siku ra namuntlha a hi va beleni mavoko. Na loko ma ha ya mahlweni tirhisa #XMA17 a swi na xijoho a hi endleni tano. Tanihileswi mi swi tivaka ku hi fambe kahle sweswi hi le ka nkarhi luwa wa ku khensa ntirho lowu nga famba kahle swinene but mafosi mati va hina nkateko lowu hi nga na wona hina varhangeri va kahle. Varhangeri va hina va hi dyondzisa na marito mantshwa lawa se hi ma phindaphindaka moyeni. Va community way va wele mati va twisa sweswo hi vula swo kun'wana na kun'wana laha hi fambaka kona hi busy. I swilo leswi hi swi kumaka ka murhangeri wa hina Mr Maguvani hi vona va nga ta hi endlela vote of thanks a hi va beleni mavoko. Community way. Oh, kensani ni hlevela ku ni nga rivali camera leyi. Sesi Rose va onhe hi ku teka ti-MEC letiya ta mina va ti yisa hala swakudyeni. Phela hi ndlela leyi ka ntirho lowu ku nga tala ti-MEC u ta za u ku hi le ka State of the Province address. A hi swi beleni mavoko ntirho wa namuntlha wu sasekile swinene. A hi hundziseni marito yo khensa swinene. Hi sungula hi ku khensa vinyi va misava ku nga hosi Mhlaba ku va va hi pfumelele ku hi ta va nga pongo laha emisaveni ya vona. Hi khensa hosi Majeje, hosi Bungeni, hosi Matsila na hosi Ngove va ndhawu zitha ha khensa swinene ku va mi vone swi ri na nkoka ku mi tshika migingiriko ya n'wina mi va kona ka masagwadi lawa ka madyambu ya siku ra namuntlha. Leswi nga na nkoka i ku va hi rhanga hi khensa na le ka vurhangeri bya hina bya mfumo. Ti-MEC leti the way ti nga tarisa xiswona ni nga poxa loko ni nga va hlayi hinkwavo. Ni la ku sungula hi MEC wa mitlangu vutshila na ndhavuko exifundzeni xa Limpopo, MEC wa Mantshwane ku nga manana Sibanda Kekani. Mama ha khensa leswi hi nga swi vulangiku ka madyambu ya siku ra namuntlha i ku MEC va ha ku fika ofisini hi kombele ku va hi seketela va hi seketerile i van'wani va vaseketeri va masagwadi ya hina ka madyambu ya siku ra namuntlha a hi swi beleni mavoko swinene. MEC, let me teach you. There's he in wanuna ne, she it's a woman. So how you say it is not Kri, it's she Tsonga. Aha, a hi swi beleni mavoko swinene. Ani va ha ku fika va ta swi tolovela ku i Xitsonga. Kambe ha va khensa swinene. Ni khensa vukona bya tatana Thabo Mugoni ku nga MEC wa vurimi exifundzeni xa hina na tatana Bioscope Makamu lava hi seketelaka a va ri kona loko hi simeka masagwadi lawa. Ha khensa swinene tatana Makamu, hi khensa na tatana Rogers Munama hi van'wani va MEC va Mantshwane lava nga kona exifundzeni xa hina. Hi khensa na MEC la nga suka kule swinene va Dabula Mananga ya sala ya hlangana va ta seketela ntirho lowani i MEC Sasekani Manzini kusuka exifundzeni xa Mpumalanga a hi va beleni mavoko swinene. Sweswo swi komba leswaku Munghana Lonene FM a hi xitichi lexintsongo hi yo mhaka hi ku leswin'wana switichi ko va mavito ntsena a hi tifinyingi ene a hi chavi swi beleni mavoko. Ni la ku teka xinkadyana lexi ni khensa vanhu lava va nga endla ku hi kumeka hi ri haleni ni nga si khensa vurhangeri bya mina ka SABC. Ni la ku sungula hi lava a hi va xixima hi lembe ra 2020 loko hi ri ka ntshikelelo wa COVID-19 swi tika hi va interview hi tinqingho. Na tshemba ku swi kahle ku va hi tshame na n'wina haleni. Ni sungula hi ndyangu wa SW Skandule ni ku a hi khenseni swinene ku va mi ri kona namuntlha. Ni khensa Mama Sandlen na khensa swinene mi endla vanhu tanihi rixaka vuyimbeleri bya n'wina a byi mahlweni byi kula. Hi khensa swinene ka tatana General Muska lava na vona hi nga va xixima ka nkarhi lowu nga hundza. Lavan'wani ni ta hetelela hi vona mi ta swi twisisa ku why.
ni kombela ku teka xinkadyana lexi ni khensa nakambe na le ka tinhenha ta hina leti nga hi hlanganisa namuntlha haleni a swi tali ku va na va MEC va ntsevu ndhawu yin'we exifundeni xin'wana na xin'wana kambe va kona namuntlha ku ta xixima n'wina ku nga ndyangu wa tatana Peter Hlungwani na ndyangu wa tatana Patrick Nkuna ni khensa swinene dokodela Josh Rimani lava na vona hi nga va xixima ka siku ra namuntlha yana ni mahlweni mi ndlandlamuxa vuyimbeleri bya Xitsonga loko mi kha mi kuma masagwadi la a ni xava no mi qhavula hikuva ni ti vona ni ri n'wana ntsongo ka mintirho leyi mi nga yi tirha hinkwenu ka n'wina se Sivuyelwa na khensa swinene tatana Jeff Maluleke hi vitana na n'wana mhani na swi tiva ku ni ntsongo ngopfu ku va ni ringana na n'wina kambe mintirho ya n'wina a yi mahlweni yi vulavula ni kombela ku hetelela hi ku khensa va nhlangano wa vuhaxi wa SABC hi khensa ku rhangeriwa hi tatana Siphelele Sixaso lava va nga murhangeri ka xiyenge xa radio ya tindzimi ta hina maAfrika leswi hi nge i head of PBS radio kumbe Public Broadcast Service Radio hi lava va tshamaka hansi hi vona va sayinaka a hi va beleni mavoko swinene ku na lembe leri taka hi ta va na XMA 18 ni khensa swinene ka Sibusiso Gumbi ku nga murhangeri wa vunavetisi head of marketing radio lava nga kona namuntlha hi khensa swinene na head of stakeholder relations manana Chichi Mazoka lava nga kona namuntlha hi khensa swinene na lava va hi rangelaka exifundeni xa Limpopo ni sungula hi regional operations manager ku nga tatana Obama Mavulo ni khensa na lava sayinaka cheke ya mina ku nga mufambisi wa switichi swa Thobela FM Phalaphala FM na Munghana Lonene FM ku nga tatana Madikana Machila a hi va beleni mavoko swinene hi va bela na hembe ya vona yo xonga ya Xitsonga va nga ya va ya rhungisa mawaku a hi va beleni swinene kumbexani va ta ngetelela na muholo ni lava ku teka xinkadyana lexiwani ni khensa vanhu lava landzelaka ni nga pimi hikuva ntirho lowu wu nga va wu saseka swinene ku ri mintirho ya vona ku nga mani lava hi nga va Rwesha Ndwalu wa ku va project manager ya Xitsonga Music Awards ku nga manana Rose Chabalala loko hi nga khomangi nchumu a hi vekeni malepula a tlhelo hi bela sesi Rose mavoko swinene swi hlangana hi ndlela leyi hikuva swi rhangele hi vona ni la ku khensa na manana Rudzani Mashamba ku nga marketing manager ya Limpopo Khombo lava va rhangelaka vunavetisi hi ku angarhela ka switichi swinharhu swa Thobela FM Phalaphala FM na Munghana va olova swinene a hi va beleni mavoko ku va endle ntirho lowo xonga mundzuku hi ta yi tata Nkowankowa Stadium hi ta yi ninginisa Nkowankowa Stadium a hi swi beleni mavoko swinene eka vayingiseri va Munghana Lonene FM lava nga makaya mathikithi ya VIP ku sele manharhu 1 2 3 i xinamu xidleleni kwasle lava va nga si xavangiku moya mi ya fola va mu kuma kwale a tilayinini ta Shoprite Checkers na Mpunzu hi ku mathikithi ya ta hela ya le kusuhi no hela a swi lava ku tlangela hi tsaka na n'wina mundzuku siku ra hina ri ta va ri sasekile swinene ni la ku khensa xipano xa Munghana Lonene FM ni ya tshama hansi na mina ni titwisa ku dya hi ku se ku ri la foroko la ni la ku khensa vurhangeri bya vuhumelerisi bya Xitsonga Music Awards vahumelerisi hinkwavo lava a va rhangele hi Qolani wa le Keynote a hi n'wi beleni mavoko swinene na xipano xa yena va Mchangani va Ncindani va Kuli na van'wani hinkwenu loko ni mi siyile vahumelerisi va mina leswi humelela hikwalaho ka migingiriko ya n'wina ha khensa swinene ni khensa komiti ya adjudication leyi a yi rhangele hi tatana Khalanga Pet Mathebula na lava va tirha na vona ku va hi endlele masagwadi yo xonga laha hi nga ta va vona mundzuku a hi va beleni mavoko eka vafambisi va mina va ntirho laha ntirhweni I'm sure mi hleketa ku na penganyana hi ku ni tshama ni kha ni mi kokakoka a ni kolwi na khensa swinene vatirhi va Munghana Lonene FM xitichi lexi yima hi ndlela leyi hikokwalaho ka migingiriko ya n'wina a hi yeni hi ya va komba ku loko hi komba ndlela hi swi endlisa ku yini mundzuku loko hi ninginisa Nkowankowa Stadium a hi swi beleni mavoko swinene
ntirho wa masagwadi ya Munghana Lonene FM a wu ta va wu nga ri nchumu loko a ku nga ri va Greater Tzaneen Municipality va rhangele hi mukhanselara Mulapisani a hi va beleni mavoko hi khensa mali hi khensa va National Heritage Council hi khensile dokodela na xipano xa n'wina mali leyi mi nga hi nyika yona hi ri mali hi khensa Professor Mbayimbayi Hlathi mali dokodela ha khensa swinene hi khensa va Sports Arts and Culture mali mi nga hi nyika yona na xiponsara lexi xi nga ta ndhaku nyana ha va khensa va ta va ri na hina na mundzuku va Standard Bank a hi va beleni mavoko va ta chela yi tele lembe leri taka. Xo hetelela ni kombela ku khensa loko hi languta ka tlhelo ra vuhaxi hi ta ku i n'wana ntsanana a nga va ri nkulu hi malembe kambe i n'wana ntsanana loko hi n'wi kombele leswaku a va xikandza na rito ra XMA 17 Mafosi try by force Chauke aku a ni nge vi rito na xikandza ntsena ni ta tlhela ni endla na risimu a hi n'wi beleni mavoko na lava nga tirhisana na vona Mchangani Cocktail DJ la tirhaka ka Munghana Lonene FM Xingalani Abel Chauke na Manri masagwadi ya hina na mpfumawulo ya na ntikelo hikokwalaho ka migingiriko ya n'wina ni khensa vatirhi hinkwavo va Munghana Lonene FM vahaxi vahumelerisi vatirhi va le ofisini loko hi mi kokakoke tin'hweti tinharhu hi fika la a hi si heta ho sungula ntirho wukulu i minduku ni kombela ku pfala hi ndlela leyi ni ta kombela kokwani HW Makhuvela va ta hala mahlweni lava nga kona hi ta endla swin'wanyani hi ta pfala ntirho lowu hi xiyimo xa le henhla swinene hi langutela ku ta va na ntirho wo xonga swinene la Ngowa Stadium Munduku ingaku hi vo munhu wo sungula ku leha ku tlula mina la misaveni kokwani hi n'we ntsotso wa kona namuntlha mi la ku vula yini tanihi nkambi ya mabulandlela ya vuyimbeleri bya Xitsonga mi byela ntshungu lowu inkomo ayeye Munghana Lonene ayeye Munghana Lonene ayeye inkomo na khensa murhangeri wa mina manager wa Munghana Lonene ni khomeni hi voko ni khensa mitirho ya n'wina na Xitsonga xi ri mitirho ya vulavula kunene ya vulavula manager loko mi ni vone ni chikela ni nga vulavulangi a ni lava ku rhanga hi ku vulavula vana va mina hinkwavo ni twa ku ri hi wini la a hambukaka endleleni se a ni kumangi na wun'we wo hambuka endleleni ti beleni mavoko hinkwenu hina hi nga kuma masagwadi inkomo mina ni kutani manager na khensa mi khensa mitirho ya n'wina mina ni sungule ehansi loko yi sungula ku radio Tsonga hi 79 hi July hi ti 12 ni nghena kona ni ya record music wa mina wu sungula ku haxiwa moyeni ya ha ri Giyani 80s ya haxiwa amoyeni ya ha ri Giyani yi nga se ta Apulukwana ni nga se humesa na album ni tenta yi humesa hi 81 loko ni humesa ku na nkambi leswi Munghana Lonene ni ba mavoko ni nga ti pfinyingi ni nga chavi nchumu na swi tiva swa ku mi le ku hi hlayiseni hikwalaho ka ku va na hina hi mi phamela swakudya swa tindleve swa ku pfuna rixaka ni nge lehi ngopfu ni lo leha kunene yimani ni koma a ni lava ku hetisela kwalani ku hinkwenu hina hi nga kuma masagwadi na lavo ka va nga ma kumanga va nga vi na problem siku ra vona ra ta lexi nga kona a hi endleni leswinene hi tshika ku nghenisa swin'wana swo ka swi nga ri kahle hi leswi nga ta hi tsonisa swo nandzika mara loko ho famba hi ndlela leyinene hi ta kuma leswi kota ku na hina hi tinyungubyisa hi swona aka Munghana Lonene inkomo kokwani Makhuvela hi tshembise vayingiseri ku ka siku ra namuntlha ra ti 4 ta November
hi ta va tivisa nkambi yo hetelela leyi nga ta va nyanyula eka ntlangu wa masagwadi ya Tsonga Music Awards Munduku. Nkambi ya kona hi n'wina. Anchavi ni le layinini ni na n'wina i manager ni khensa swinene ku ri na swi tiva ku ri van'wanyani va ri ni khalabini aka music a ndzi khalabyi na swi kotanyana mi ta swi vona kahle mundzuku inkomu ni na n'wina na khensa swinene a hi va beleni mavoko kokwani HW Makhuvela. Hi lava ku pfala hi ndlela leyi hi ku khensa MEC un'wanyani loyi loko ntirho lowu hi sungula ku fambisa na stadium a ku nga ri MEC a ku ri executive mayor wa Mopani District Municipality. Loko hi gongondza hi kombela ku va hi seketela na khensa swinene mama Nkakarengi Rakhwale. I'm sure loko mi swi vona swi ri so mi khoma kahle swinene i mintirho ya n'wina kusuka le ndzhaku leyi. Mukhanselara mi swi teka mi swi yisa mahlweni ha khensa swinene eka vanhu hinkwavo hi hlangana kwala Nkowankowa Stadium mundzuku a hi fikeni hi nkarhi n'wina vayingiseri mi nga makaya hi papalata mikitsikitsi emagondzweni ra ha perile a hi tibeleni mavoko na khensa swinene. A ni khensani vafambisi va ntirho na khensani na mafosi. Munghana Lonene FM u tisela masagwati ya vu-17 ya vuyimbeleri bya Xitsonga kusuka eka tinghwazi ku fika eka lava nghenaka hi xidumo. Hlawula sweswi eka Xitsonga most popular song. SMS rito risimu ivi ku landzela letere ra nqambi leyi u yi hlawulaka. Ku vota swa pfala hi ti 28 October 2022. SMS yi durha R150. Ta mahala a ti tirhi. Vunanga i vutomi. #XMA17. Munghana Lonene FM u tisela masagwati ya vu-17 ya ni nga ta poxa loko ni ku ni ya tshama hansi ni vona ku na khale ka mufambisi wa xitichi xa Munghana Lonene FM tatana Lawrence Huvisi lava va nga ni kurisa ni fika laha ni nga kona namuntlha a hi va beleni mavoko no va amukela hi khensa vukona bya vona ka madyambu ya siku ra namuntlha ya khensa swinene tatana Huvisi. Nangamu lava ya le ti khensa swinene a hi beleni Mr. Maguvani mavoko. Lexi tekisaka hi ku tirhela SABC n'wana mani i ku ve na nkarhi Mr. Maguvani va ri the franchise na swi tsundzuka ivi va Maguvani Tebogo Maguvani muhumelerisi super producer ivi hayi sweswiwa i murhangeli ma swi vona ku ha kula loko mi tiyimisele ku kula la ka SABC. Ntiyiso. Ni vula kambe n'we last born sweswi ne ni last born i ngwazi ya pfanganyisa na Hope i Hope last born meni buti wa vona nakam n'wina vayingiseri khensa swinene n'wina mi nga yingisela mi ri makaya n'wina mi karhi mi tweeta n'wina mi nga pfulela ti-radio ta n'we hambi mi le movheni hambi mi le ntirhweni hambi mi le kwihi la mi yingiselaka mi ri kona na n'wina hi vhela hi hambana kwala swi herisa sweswo mi ka mi khensa swinene loko mi hi yingiserile hinkwako lomu mi ri kona loko mi ri ku chayeleni khwatsi mi ya fika lomu mi ya kona ma ha hlayisekile kambe tsundzukani leswaku mundzuku ku na ntirho wukulu wa ku va ku ri na masagwadi ya vunanga bya Xitsonga ya vu-17 eka Munghana Lonene FM makombandlela lowu nga ta endleriwa kwala Nkowankowa Stadium. Se a yeni hi ya xava mathikithi n'we mi nga se xavaka. General ticket i R100 ntsena kasi VIP i 350. Mi ta hi ta tsaka swin'we hi tiphina hi vunanga bya hina bya Xitsonga. hi khensa hinkwavo lava nga hi pfuna na hina a ku ri na lava kumbexani a va karhi va tiyisisa leswaku hinkwaswo swi famba kahle eka siku ra namuntlha hi khensa vahumelerisi va hina Ncindani muhumelerisi wa matimba na Mchangani a hi va beleni mavoko. Executive producer Xolan wa le Keynote. Hi tlhela hi khensa na Butri Simati lava na vona va nga tiyisisa leswaku va hi yimayima eka siku ra namuntlha. Butri Simati mi vula n'wana n'wa G. Kasi ka nkarhi wa sweswiwa kasi mi nga si ya mahlweni
va kona lava a va endla leswaku hi vonaka le Oh, amakaya yes. Ina. bona ensukumtileni na mali ku nga ri matimu ngoveni kasi va kona lava a va endla leswaku hi twala eka radio ti-technician ta hina i mali ku nga ri busisiwe Gala a ka nga famba ri yexe a famba na Patrick Shai Ina. Na Michael. oh na Michael Na Pillay. aha Mi nga va rivali. hey Kasi Bootpat va ri kona hi vona va fambisaka swiyenge leswi a hi ri live eka swona ka Twitter, ka Facebook na le ka YouTube. Se hi ndlela leyiwa mena mafosi ya ku jeni loko va ku rhanga va nkoka va vula hina. Se ina mi hlayiseka n'wina vayingiseri va hina ni vula hi hambana na n'wina mi nga le moyeni kambe laha hi haya mahlweni na ntirho lowu wo saseka. I can say swinene. I was saying thank you. #XMA17 FM ta ya hlangana nakambe na ntirho lowu mundzuku se mi nga kayeli loko hi kha hi endla tani a hi fambeni swin'we mi hlayiseka mi ya mahlweni mi ku vinanga i vutomi ni khalanga Pat Mathebula tata